20 minutes na na da ho say ya 20 minutes now so okay it's 20 minutes in na da fa ko never try 1 round e be am style bi ni ade style ben na ya wo tell you na efiada me dey after all the BNC style ni bi to say betimi akuntru ha ma no kuntru ho no why dey bi o say ya ba ko pe mbon style kuntru ho na no ano no hwe amanfo de omo na nyina timi na no na me say obi kan de akire me say wo timi do na yanko why ebedu baby na me call private hospital e won we bia say ti me call na me say dabi e was me nko test na me say dia bibia e fine because man bia na me menses na ede aba sabe na na try the best say be 2-3 years because who me na me SS2 na me ne tia SS2 now a virgin me fans na ma fa be ma once so no ni me second boyfriend fan okay nti me call na me call test no say me bibia e fine doctor ni po say we na kra wo da ha kra be ma na ushia obetimi anyem the doctor ni no ushia na o da bi okay asem onu o hwe me ni asem o kan okay so me bibia e fine me ni fibroid ntino me nkobo be ma na o mo se o mo nte wo nka me nkobo be ma na amane bra so lo si wo nte wo nka in fact inti ya hospital no o hwe me no mo se me bibia e fine and o se nya sada me nkobo be ma na me ne be ma ne nye de embra inti me ba na me report mbure ni se wonji na me say na doctor ni na kanti babu awama yakọ wanko ti 9 years no na me ja ne hokọ me ma me mo kakra na butere nti wanko ni nyina still 20 minutes na mo bo 9 years me pa cha ye ntem betete because of our nti me papa said me waste me time because oni mete no onya bibia ama me ti say bi kwa ma wo mpo a me fa akra ne saa na papa kan say ma me nko ni hobio e na ja so odin o be share bo ase na o san frɛ me na me call ne wenti me call ne ko twa 1 year na say 10 years ti e ho na me ka che ne says wa ma ya nko hospital me ja ne ho ti me de ne sa ne da ko oni me call achievers emo hospital be dia so boase na me ne ye call ti e call no kan say ye me fa ye o ma e kunku ne be train sperms ne de call na mo de call ya den na onya sperms no o mo ka say me ne me hia okay ni ti e ba na mu yi inti yen fan branch time da so tobo onye se me hadwen asem no ye tie nyane de ani famo oba bi ho ya ka che ne se woni ukuru nyina ma test oni nkwa akọ be fa so de sperm ne be ba yesu ya de what you say inti mo ye den woni ni hia mu no inti ni be hia e be ba no na otu ne de gu kompo that's it eni ye de koi ti ye de koi na share say I think say 2 weeks report no be ba ni emeji enti 2 weeks so me ni mienu nyina na ye den e koi eni e koje report eni report no me man ko school no be ba me wi say ti me hwim firi ni nsem kana na hwim e say me kenkan na ma hwe ne ewom na wonto bu no mu no viaza mendru na me je na me kenkan ti me kenkan no so je no kenkan ti ho me kan na de na wom e say ne sperm count dabi me pede o kan no brofo no me enimity anede na uti ase say dia wo chro ye chro na unwe man ti the sperm count is 0 million almost million say sperms na e say be million and say sperm count no e 0 million that's a million one anya ba ko ba ebinim e no no so je no kan ti o kan no so e ho na na me se me kwasa me nema na ma ye de makọ e no opa me chew se o opa me chew wa waste me time ni ade ti me buy no na me de beto e da ba ko na me se no so e fia enko because I only ne kwai na mo kwai test na ka bia ye wo a anka o nja wo enti tina ne nchen kakra me so na 10 years na ahye saa no na afede na ma ba mo bu relationship 10 years nya wan fa bi kura won chen e ho na afede na me ko hia brebi enti na me hia ne enti me no na afede na ma ba mo bu no kura de wo kan e de because me ne na tena ye san ko hospital report ne ba sa na afede ma e fed up ti me hia bra na ndie but bra ne say me pen me ka che ne say meni obi nete enam nipa no sukran poti e ba akro no but say na ekoso meni bra ntem tim nim say relationship no e be gina na say enye den engina enti e wo ma na eja meni na kohia na woni ba ko no ni wa na kohia enti na fere ma start tete fa ho tutu fa ho ha no bete dada ne bi adi so ndi dada na ni so dada enti da big tobo o kwate mu no video na bete dada ne bi asoso sa na mi gum sa uri ni me no botu no ebu wa sa me ko ha ba me nye ha no
but me say wo share we na wo start say won na da no na dada no edi bigu so owo ho so on the me neti me neti room to say awarefo okay but na mabema bunti na fe na me start me cheat because me neti na me cheat okay credit dan kana ka me cheat ya kan yin say be ba kra me po na me hu say ga no problem but it is 10 years na me hu say that be o say me fa fofo na me kan bi so hwe because I be back na me so me bianka me mensa ba no correct enti ye call hospital ne bae no na okoji edro bi wo ye kan say to edro na o start say wo ye be manemu me passion ai say o kan say ne spam say na wo say o start ye bibidro hospital ko mo ye say o be man edro but na ne bo no then wo say o de fair bibidro nti okoji ye na endro de bebre no start say wo ye enti e ho no na say we no so me na akoma nyinsen ai den aba ye call hospital ba nche bia na nyinsen ye den e bae na we no so buni ndo so a wo ye me ba wo chobu mamenti wase only way no sorry only way na ehia ye na di be sei foforo no that na date in the meeting 24th day I think say July year ben last 3 years till now say 2023 until 24 July 2023 and I only ni share me na me ni share brebe na nyinsen ne bae nyinsen no me bra ne pa ho 24 July na it was the date na me we fini kakra but month na me ni share no actual date in the kai but sa month na July na 28 and me menses no amba na menses number it's na me hu ya basa na me say da bi de me hu ya media me hu ya me say bi da ya calculation be to boansa ushia foforo no woni shia mpredodo sei na dada no woni ono no na ewo mu ana me na koshia enti da month na me call ne ho no date ni die me kase wo mitima na me nim but da month na me call ho me ni koshia enti oni me have na me hwa me wo time a me because ono yo bi kun time bia na me use adru ti da de me no yo bi kun na ni koshia we hotel oh man so na de be sia wie hotel na ni koshia hotel me pa cho ai obi kunu o ka che o so wo yere o ka che me na ni na still go tale hu no so ka che o dia ani ni se ga go tale hu ante enti wushia no bosumi ni nyina na hotel na woni koshia onu kwa do onyo obi a what time enti ewo mu a nti mpese mu se empredodo wo sei ebi am ni hia mpre 9 ni hia ye no eye once ode bo ani ba kopa na because me oni me share me su ene die eye oni me ye de menyin because man to edro because me ko bia me to because na me mpe say bia say you are contradicting yourself and na me ka de kire no but me to contradicting ase o say wo share bema we ye wadwin so obekwa akoso ahwe se ana ma me wanso ha opeso ahwe se yinsan beba nti e ba ne sen na wo sa ne ni koshia wonu maduro na me suro kakra odo na me pe yinsan but won se nipa no oyo obi kunu nti na ehu wo mu kakra nti da amant ne de ma amfa me question so ntimi nyima no me kire se wo share bema no foforo woni ni shia mpre dodo se ebi am shia no bosumi ni mu ye shia mpre num ansan pe once diamond no frame da ko pe nti dako na ono da ye no sa month na wo shia be man na ono kunu dada ne da me na me ne wo ho dada me ne ti dam nti me de me call na maba na me call ti na woni ne da ai da bi ai okay so aso ena nyinse ne bai nti e ba asa no o yere mama fa phone mama e ba cho me kasa ai kasa o yere nti me ma mo na amane se menyem ena me kama no tumu na we ni ye de hwe me because me kama me bona amane se menyem a obeka so wo yin mi nkoyi me so e ba na mu nya bi ti manka ena we ni hwe me ana me wo ti me wo wie ye no afe bo so me nwoche even ye me wo ye me si yes enti ada o mu yi akora no mu yi akora so mo de ne kire wo say bani na somebody na ko mo yi akora no mo de ne kire mpe na me yem shim na me say radi me wo adentia no say plan de ne hin na se bra no fertility say de akora ne tie ne kal ne kokko ne ebra ne mu de hin yi obi kunu no enti me bo ebra wu se wonyem no woni be ma no
one ko ne hu biem ne na nkoda na anko biem enti wono wan hu sa wonyem obi kunu no ai oh me man kan kire no enti no asa wo ma one day bi no frɛ me say ye be je na me suo menyem nti mentumi nye saa de ne biem na me dem pen baby tonight na wo kan sa kire na me kan sa kire na me dem pen baby tonight enti me wie ye no ye akwa ne chempen am si ti wo tirim na nim say eba no a wo wonyem no e ho aba nti wonyem ye nyana de te be ma we ne we ne de me ne nete a wo digu so me pa cho an welcome eti eya sa no na omu yi akwa na mama some guys are dangerous. Okay. Some guys are dangerous. Some guys are dangerous. If you look back, you see don't be bothered, okay? But yes, you are deal. Sir, I'm saying, sure, family man, from mommy. Kedi na bana ofre na he ya de misre wo je na se this any udum no ma me wo edum nansa enti no mebo sa brand de na be ma na won na tin de wanya hotoso se afa de wotimi anyinsen but wo de odum so akodi bi won chen sa but na me hu se sa na hu de e ne dia ti me wu ye no to bo yenya no ba wonu mu na wanya be say na be ma foforo no frɛ wa ka se wo nko hobiem menyemu no na wanya be say 3 months and na ofro na so nko biem ti ade menyem nti di asem na aka kire be ma ya wo na wo ne tie no onne se me ne tie nti menyin sane ba na oni onum se eye ne yinsen ti wa yere ne ho ano ne odigu so a na me mpo menyemu no oni around o so obi o ya galam se nti na oni ho okono oba but na oba be dibigu so no tamba no credit e ba ko omisu de ni dibigu so era de ife me tamba nti na me nko ana me te me fan se me nko ana me wo kwa nti 7 months na me call me ma me mo na me call we ti me wuwie ye no afe me call wo ma me nya 2 months 1 week na me ba ni nchen nti wo ye no hospital wo no frɛ be ma no ka chense wo nya me ne te no ai so no de ono ana na ehwe me asise me ne te se luku asem na no de o transfer enti me wuwie ye na me ba ne honum no afe bo so me nwotwe ana me be ka kire ne se bra me no mienu nyina nim se e ko hospital say na doctor ide aka say na me de me ye after 1 year 8 months ana me kan ko ne kire no say enti sia wo ye ne dan wo sori akopa eduanum me etimi anya ye de ana sa wo betena se ya anya sa da me de ye mekọ me jawo me kan ko kire no ena oto papa so ntimi me kan onfa na adwen ma me no num so se me ntumi nkọ etimi so me nya afe bo so me ngotwe na ye na wu ba na echi e omo kan me be hye dan ma na ho na me ne ko wa akra na echi onipa oto odi me ne me wo na se me sa wu be ya na ti bi sa se e ya na nse mu ba te na de ya ti bi real yeah se me sa wu ba na echi agi masa ko fa be ma because omo na nim se me ne tiri ya bre na e ba na aba ti akra ne nya afe be ma na me ko bo mama na se na esi na omo free boy no obae no obeji tum o ma me ho se akra na nya ne ba e kakra no asan dan na no na papa say na oba na kana say na nso ka ti ko hwo ma me mo bra nya ntena so nya hu ne be okoye wa ama enti me nso minima akra ne papa ti wo se me ko hwehwe no because me ntimi ntena sa akla no o nya papa enti 1 year 8 months dey nyina na obi kunu no de ono onim so ono wa wo ba me mo na mane ono oti ne ba bi emema woman enti me ye na msi dabi minima akra ne papa enti wo se me ye de me hwehwe no because me ntimi nso ebi ana se ye dro na timi afantine ne mu manya ne abede papa ba fofo na me wa ha me dada me ko na ne me ja wa asem wo mu se awo ni mma na ye mma no de me ko asimbreku konfo bi wo e friend konfo gada me ko tena ho afe ko ya awo adru nko a konfo no so rebe me ba cho dabi adru no so a konfo na ye ma me na me no ono onu bi kan se me wa anwoden ti me no mu adru ni sa ya afe me ka che konfo no se me nsa biom nyankopon abo me se ma me mewo a me kokopem ba bia tena afe na me sa so mo nkoche koto mbala so kona se koto no nya mienu a me wontafo no no ye adru ma me nundru sai not know we say ya wo bre yi na wontumi ne me wo
enti edu baabi ne ma ya bone die but edu baabi ne ma brɛ tena wo sɛ me fa na chi ɛna de we nyina ba tinfun so na aba me srɛ e pa kyɛw akra no enye ne ba ɔno anso nim sɛ oni sperms enti sperms ni bi makra na so mu sɛ ebi nim enti no me nso me ne da wo sɛ nsuo no aba me ne da nsuo no na aba but ye kɔ e de mo sɛ ebi nim sperms no ebi be mana be wani me science ka biology nti sperms no ebi mate se ebi de epika ti sa atadwe milk no aphatology sperms okay nti de ye Eurobi no asa yokoko ya sana de nsuo ka fam no na jezenes ahodi ni wana ana ebi de Eurobi ahodi wo Eurobi no ye wo mimie no okay ye wo Eurobi kura ti se de oyamtwie no okay ena ahodi nim ana ye wo Eurobi wo ho a emodu kakra okay ana ye wo bi wo ho na the first time no ye Eurobi but second one ne mupi eba okay what to science no me a science student okay ana ye wo bi wo ho a first second ni na mupi be na nye ni pi no ena de ba ne ba de mo anu wo mu no okay ebi o pi betem mo anim ana Eurobi kura no te se de wo ahwie ne de ene mo abi anim enti wo de ne ye Eurobi ni unu se bia na me ye buy na mo ka se ye matwi bi enfengu ade na me because na me obi asa na ma no me pehwe me spam na me nyan me hwe kura okay but oni me da me hu se bi oni wada ana bia be 9 me da na me ni suti me be 1 2 na bia jonso dem na me so akọjun me hu se me hu na afọ normal se sperm no de ebe kwakoye na adwuma no nyi enya sume ko wi ade aka bia no den ebeba what you say it me no ni ade na me na timi de me yes it konkomu de na ye pikana na ye Eurobi me na me ka se me sperm se me she de hu ni mo different it ye de koi na omo ye de ombe omo ye omo check up ni wie ye no report e bae no ena e de sa report ne bae it me sperm se me num se de ti enti no kene kwakwa enti ne kwakwa nyina ne se akra no enye ne ba onu ankasa na oto wonu onu oti me ka tim to mam 5000 na me fa akra ne ma no enti me kra no kra de me ka che ne se papa e ba na bi ma wo obi kunu dia ena makọ wi ana me dia bro ne nyine tiri e flow da enti e be ya ma me pe ba ko kan na nya mienu ne entena o so ya no nya kwase ya o be se adwuma no antika wu sa ko di ba ko abeka ho na ka ya tena o so nya kwase o be se adwuma na me se me nso ntimi ma me ma nya den enka me yem bonde ene to nka na o ka no to ma no ma me ntimi pa acho ampuma yima no e be ko wo bia maba so jiwu di se ba ne ye wo ba bra ne nya die ni e ye wo ba age wo ba nya wo ba ni pa ko e ba ne ye ne ba no o meji ne ba o ka o ba won tuan fama na asomdwe mbla me mpe akasa because me we de kan ha me dada me mpe so o be ha me biom me nya ma asomdwe fie du enya sanketwa me sumo na bo so me bi etua me ka 10 kra ka 10 years able mu ska me she wa se ma bra bon dada ti me pa ho chow asema me no wo kan asem we de stylish gina homa me na me hwade me ma bedwafo ba me pese me tegana fo ne e wa asem we hu mema no ene mani nyina misrawo e general kumasefo e nyamo dia ye ko abonte enkrai ro tamale sunwane bolega e ho na me bai wadwe ye o say wa asem we hu fi say entete na ko ma metena fidikase we so se o be ka ne hawo ne waka ne bi modu ebi etan ebi e bibi kakra but mamenya wadwe nkyere na memra fie 03220835818283 03220835818283 Mr. wadwe nkyere keke ten na ye nkodie di kai TV no aya lo no na mente wonka na aka say wi a wato aso ahye na mefa de di kai hello me ka kira mo se me mamu nyina ma ha mama adwuma wada no cheze de aye no ayese kusukuku bi atiesi emu onwunu nanso erade ma atofo emra na de wuton bia no yento emma no ensa ebi afi ya na de wafidie na to ha eye Nhyira 104.5 dwumade no ya to din obra na waje so se no ne de wankasa wayere wo ho na wabo mu donti ena ye wanum sei sabre wisdom ni Nhyira wode ya den ewo eye kejetia Dubai enunti yedem den ewo no mo pa
More don't see na juma de ya to apete do Facebook ya dem live Facebook Nhyira 104.5 sanso na YouTube ni Nhyira TV baba dia na share ema wadofo WhatsApp contact ni nyina na wo mo meka ho na ye ni juma de no emomidi e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje wo so e ba jo awie me ma obibi kakra bi na wo de ayeden what the atu ukotokuo mu de anante amame and akaka make a cho nyina ne say the same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's about what you are made of, not the circumstances. Pacho ensukro no a yede no a eye kosua no ene kura de tie wonim kosua ne no ne ho fabra ne say ensukro na yede no akosua no ema eye den no utokosua Amre chasa yenye na do benwa ne he fa kofie ena edwada o mempekasa ade kosia ye mono a ya na emre ebo wa ebe pa ya sei bade yensuo ne yede no ama ne yede na ofa bibi ti se potato anasa abrojuma anase banchia den dada na nsusukro na ne yede no ama ne yemre enti nyete bia no ena ekire ne awoye na mom ni ewo mu ene renta so a wode bobra no ene bi ehunu wuye enti tebia bi ho obi fam obebubu no obi fam a ebetimi asa na adwuma obi konsore bi mu a wontimi nya na wo hwe nanso wo sa wo ye den na wo ye nam a tebia bia ne wobetimi asi kwan wo bibia mu enti ensuo yi ye de no abi mebi ye mre sa nso ne ye de no abi me ebi ye den ne nyina ne de ekura wo ana asa de ewusitie na wotwi bomode ana ye den wo de ewuye bia mu nya renta so se ebefa bibia ebeye fine big mama na what to say bibia de dem kama me sorry dia amenya bibi dia no case okay ena adwoada ye hye na wotwe na se e dia na wo ka che eye etifu yo dia me kan ne se urade hu ye mobo senchireni bia ni wo chen se wada na ade achen okay ti nyame de sa adom na adom ya de kan se ni onyam kan din amen na nkwane ahode ode ama ye die wo se ye emma obi problem solve bi anyame be ye ho adom ama bibia toto yi etimi akọ fine akọ okay mame mabusuafo nyina akọ aba emfamra adom TV obadwumadi so no obeto ye ya sase na watwe foforo mu evangelist comment ça va ça va bien na bisa me ho te say et toi je m'appelle j'ai dit et toi non tu dis comment tu t'appelles et j'ai dit tu dis comment ça va et j'ai dit ça va bien et j'ai dit et toi Kabibi chati for na wodo o se me ho te se nam se na msumbisa nse no ono nso na me say friend me dabi okay you want to say how say friend me but you want to French and tan name in ka French you be a French scholar yo Ohemaa ushia nyankopon kwan so a ya da na sema me amen okoko to dwanu na so obed bompa ya 2 minutes fa ba ko da nyame asema me okay da biara da obekwa so dem ya da nyankopon asema me amen sanse nyo no a na hima nyame ama me ho ya fedodo na nyankopon so wa chema chede enkasa bere minim ba bia me nam in fact watiefo na hwefo ahwem bia obi amfa 1 minute okoni koto dwanu na nyankopon asema me amen wa yebi amen na sedansa da amen na mbema mansan nyina atene nkasa ono na hallelujah nasa maye beyede nasa masida tumisa maye tumisa deradia ya mame asida beyede yankopa ka chemsesi ase obi tami ti wadwa what okay timatafo bebre amen lady yesha na watch na se yenko na komo bebre ene no die ne chenchrenche bi apai chese agi say to say na ye de brew sa ukai opanyini ya oba ya o say ono no te soro na yire te fom na otu nsafre na yire say oro ewu ena de me ho kire me bra oba ne se hye
fire mpaibo oso no so bo mpae se Awurade humi mobo because Awurade ahunu mobo a enye saadi ane no ene aba enkoda no maako dodo na ye wo mo nyina no ye be kenkan di ane no it make sure you don't miss a second. Yes, I have a carry. Lady Uncle. Ohemaa ye de Nyankopon ase. One bambo ne hwe so pa ode adom ye. Na adom tine ye nyina da so te a tetwema da ya bodwuma ye timi ko ba ye kasa. Na de meka che nipa da sanyanya ne se ya won susu bibi ona komam ansa na da boni na ba ye hwe musukura da boni aba ne sa eno amu ne nam yi. Enti wote wa entina ho sa nipa bia no you have to think ahead. E wo se hu dia wasa wo ye present na Monday na wotwe ni nyina dia na wodi ato ani so na wo feel say na be kwa ama wo ni nyina agina wo so na wo de Nyankopon ka ho a na bibia ye na mameka sem bi kire evangelist French ya busan ni Friday no obi be hwe wo koye no lady bi ba ha okay also wo free omo free ye na yi for border no kwa dey Togo yeah also hwe program dey say hot there enua no mo hwe okay na dey o kanyan say oba say obere Ohemaa bi because what is a bie women's empowerment okay enti na wo na so wa ba ha sisi abedi wa beti ani ade wo kojak wa mantam ti we no me na ade abeti no ka se na ada abeti anya na na wo benya abeti na abedi me ka say enye pa kumyam kro enti oba na me ka chen say program no be koso nyame adoma Sunday wo momodia no me kire no me man direct so say we dem ka wo sra me ade sra je bi so for na ya wo ka French no ya ne nkasa na o ka French na omo sunu bujam because what to ajesa asam no ne mfa ba bia nti wo sra me a me mfa nto so me mani si so okay na si papa so say wo sra omo sra no pa because all the o si program we adum TV wa no mo hwe ntompa eno mo no kra me can be bia say no nyame ba wo ya me do ya baby amana to more French no abusu ya mama fa akonya we so na menda eye Nyankopon ase mena Ghana man nyina ase eye the threshold with women's with empowerment if last month ye born hu dawuro boy at long last Nyankopon ya do menra da ye de hye so na erade man ne ho mene so fi se ni gina ye boy nti wangu ye ne mo ase se de ne nsuo no ye ne ade nyina ye nananom ehemfo ya wo mo ba ye mi che se afei na me hwemu a me hu na me tena sese ya me de semanu mu da ase me nana na afa ne wa the third afei so man hema ensuo yi to nyina na se ye me driver kra ni won so me a onu atu ne car na wo ba ye sanso na nanantia mo panyin otoso mienu nananso bae na akua ni mo empenya hema ono so bae na ya santua nananom royal ladies loyal sisters me kana mabonwan eye bonre kente ankasa wo mo so kente deche enya semketua de bae enti ya behwe yankoi na yenhwe a recap of what happened yesterday. Yeah, kakra bibia wa nya akwanya no anhwe bi nanso yenhwe kakra na yemra na fe yaba be kinka yedi ene no ti sa video no aye ready dia yankohwe bi ma
The acidebio, aside my other four, yes, no, my amana fe. Obibiara oyi te kusempoa. Sada tetele canon, when you live on Shrana, on Shana Nemo. You free hand come. Not the ordinance Sankabia, not when you make Amana Ayishra. Bijami Bay name, Eddie Asida, Emma Adolfoa, a church hanging now when you meja, when you mioba. Amen. Amen. I feel you check it, you know. Aha, Nana Monson and Sabi Mae. Aha, Nana, aha, Mo, some send you a crabet me up on a Betty, or don't start to a Betty Neze, a traffic fair. Sabre, ye track a key. I want your mecha, I want your miopa, I want your Mrs. Suko Monty. Amen. May God bless you now. Nhyira FM 104.5. Nhyira FM 104.5. And we are in our dano. Kentedie, with the fire via ya the baboon. And the idea fair. I say, and yenso kentefo ye kan ya adwen epam ho se ye beye bibia e mada na ye de ama ye maame na ono nso e de adi na woda etisi enti kente no ewoni din e ye de e wo ho na kente no ni enyina ene se wadwen penti nana wadwen penti de entia ye kan na wadwen penti ni se hwe ye maame no mu a omote soro ha ye maame no mu a omote soro ha ene dwumadie ene
eniema onyankopon ade adua ni mu no ono so ye na adwen se anka ode be hyempase a anka beka anka nne ka menu mienu anka ya mesia wa enti se na adwen panti ne se de onyame de ama no no waye na adwen se obeyi apie dia yenso ya ye kenta ye friend se wadwen panti nana wadwen panti ene ye kente we a ye de ema wo me pacho secretary ebeye presentation no secretary ebeye presentation e de amana na video na hunya pa nana wadwen panti Nyame onhyira me a mekasa yi me ne kentifo nyina e chairman kentifo nyina e chairman ye secretary ni ena members ya omo so boy ye chidom e de e baaye ene na natwerebo a aduana hene ono nso e kan ye ho enti ye damase nana ye da ase oh mambo nsemo nemo ye kwada ho ase no nananom ye bese ye kire se nkyerefo de woni edili anu ahini na oba bi ya de bi mesre ne de ye ni nyina anke ya hwe no ha we edisie eye birthday zemni we woman na ga na lady ni nyina awuli ko junior boss talent boss and like blaster ati e video no kakra de montiasi mo fam de no ko twere ho ketwa mpo ne nya nkan wie na kase mo fam ko twere dana. On this special occasion, we proudly celebrate the host of the Obra Show, Ohemaa Benewaa, for her remarkable leadership, dedication, and inspiration to us all. Ohemaa, your guidance is remarkable, and we appreciate you. Happy birthday to you. Thank you. Love you all. Nhyira FM. Nhyira FM. Nhyira FM 104.5 and we are done. Nhyira FM. Alright, into ye train, not just say the American and Senyakopo Onshira Mopa Uncolari and Colapa, and they've been so good to me. Bacho Yanko Momentum, Mamenum Bacho Copyway, men sorry, Tanasi. Women's empowerment. Women's empowerment. Well, say what would you see up here? Macho, Ubesi any moon to their house on Chambers. Nhyira FM. Yehunia yenyo. Yehunia yesi. Yehunia yenkao. Yesu wa yebiamaye. Adafonom Yehunia yenyo. Yehunia jasiaso. Yehunia yenyo. Amen. Mena many are jisin will be another. Many are jisin will be on him. I'm in a sea. A friend. It's a millennium. Of course, I German sem. Ye catching Uncle Pona say, Amen. I defer far why am I or him. What must I say? Yanya busian for fro. I dear Huadom. We are your mamma. We are your papa. We are your Nia. We are your counselor. We are your baby. A coin upon a beer to her. What person of a baby are brave no child and a year born on. And ne, Oma, Uniano, Oma me. Sorry, I dare you cry. Tiabeka cry. Moment it's off, Miss Nhyira FM 104.5 and we are done. Amen, amen, amen. Yakopo Onshira pa Pachoyana do card. Obi Majina Minche Wahano and Yaji Cardi and Mammy. We said 1 year beside the year Juma next week echo. Pacho and Granny Bimrana. Mama, I intend him. Make I cry a check. Amen. Onshira will super Radio Mamon Quatin Senia Watin. Amen. Amen. On your so Amen. 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 Onshira will so on your so Kesiapa. Adiche ya wuji.
Erade o number no way. O mama o ticket ni bi. Bisa Fred Hana ko oba kokko no ho. Je, gra oba e crash, don't worry. What dey ko. Manipa no no hands what you ticket no besre. Aha, sabeya. Abalu me no dey koi. Adia. O ko pa ni fi. Okay, ne ba no. Kafra. Ma ne house e won ye bag mu. E ye ntoma kan pacho. Aha, anti ye pese ye ma me ho ha wo mu no. Enti onye onso kese pa. Aha, pese me. Come on. Nhyira 104.5 FM. Absent for nature say Ghana man nyina ena yeda yemase. Rowena or say Ohemaa o fashion designer na ye hwan ya Adoma fashion or what top high e what tech or no pam mikente ni nyina from my birthday celebration to the threshold program no ono na ye me design as I say ono na me ne enam the number ni 0243 855067 Adoma fashion ena ojujwe Mr. ni nyina enra nyankopon adom ekunafo mako 250 yapon asori no say no mo adika ba abetrase am mo ho numbers dada without be ticket no entintuma na ya pegu 150 no yedika che 80 na nopa no ema wo mo eneja Mr. Collins ni asanka say 2 car woman bi ni a friend wodwom eno baby in the store ene esa akọje I think it's 130 yede beka ho enra Sunny Gold a year limited and also boy with Gary mix 20 boxes sugar and omni adie na na do jam fee and so cray mu den Dr. Lazi, oh my God, ABA Herbal Center me kan me Auntie Josephine a sales na kupon show. I really admire what you did. I am a fed do Mr. Enoch Nyankopon show mebubodi no a yenko enne but the make nyina ne say ye de ma Kristo say ye fene ma menom nya anigi a enmonyam ne kwa ma Kristo na ebedu afisa say at the threshold with women's wave empowerment besa ba biom no na aye kakaka pa big mama enti enra say you were there 1 minute na DNA no aba enti kakaka ne nko Ohemaa nra in fact manage pa program no nyame ma ne saso e ma ne kama na de manage kase ya kunafo no na o ka asem o pai balu no na se balu mi ja for na ma pai dia mai me ma me no mo kwatenten manage pa o timi se ono mo nyina na je enti de meka ne se Awurade nhyira wo amen se sa adwene no kra ba utiri mo no Awurade nhyira wo ene wapamfo oh Collins de nyame be hyira no oni asanka che se timu no die no kure ni o ma ya ma na broso ewiase nipa hia duru mebi a wonko a wontimi bi se obi so mu na unua mema na o ma kire do kese pa nti de meka ne se de Collins ahwere oni asanka de o ma twere o bia Awurade enhye o ma na mu nyame hyira o ena ayi Hana ketwani Hana penny. Hello. Nikeke na Hana na ye yo. Oh nyame nhyira mo. Mo sabre me citation. Maybe dey do oro wa nyame ku. Enra omo ya de oni Hana chete. Evangelist. Wa program no so ama. Evangelist obai. Obai. Oh na no what ye kire ho. Nsuo ni tonya lady nko ana ama. Okay. Appreciate what I saw. Okay. Lady nko ana ama. Ode mama nya adwumari What I saw. I really okay, Isaac. Madam. Now, Mike, you know what's that here to form? Ebo. But why? Yes, I do. Maybe I fine. Yes, I do. Okay, now why if papa? Aye. What's that white? Well, you don't show my wife at the door. What you need? Padai. Who did he? Padai. About an and who very sad. They're in a quantity church. And I know ba the entire my year bonko moy fufro yes adwen sesa wo ho mama obaba okwadu bebre de kan was it fire no man fire watu etel baby ema chese aye nsempi na no bi kwa de na wode no frɛ na se krache fa ho ma Awurade
na honto ema no so de ne ho mawrade anadwo no ema yensem bebre but na me na wo hai me pese be bisa onsem ba ko mienu bi afa ko edu awodo boy no na answer no de wo be okay mom pie yo aja woda so gina de wugina na kwado ade bo wire awa na woda so gina Ajay. woda so gina wa Ajay. still awo ma won hyeso Boko ye de washe. Baako. eno ka mi na so le eno ane na da sorry bo men kwa mo e de ne si e ma aja di me ka ba he bibi ene ho ni asembia asemo Oye ma o ka ji we. Bibi ansi. I just bibi ansi ni asembia me net wo kama makasa na di nti no wo operation o se trotro driver bi ya kire se o faw no de wo ko na koma o ka bibi a kire wa wontie okra obeta e fie na se me fa ne se ne banti otwika okuru ma mdo to fozu kuru to ko se ma wa wi ayenko anti o ya ba ma akra ba ma am ne ko oba bi ma ma pon ka mo de befo ma fo ka bi si fie anu na mi se ha nukuru enu akeke ne onti ase se me mpane be ma am se ne mpane na be fa ne mpane de ba pa bi asoma ata ko na ma nyem last born okay waso onu na se no no eno so kwa ne se no se ni se ya kwa nya ne ba so kwa ne se aja o mane mu de o mane mu de yin na wo se wo gidi se nya wo de no Mana third born. o third born one na ye trotro driver na ba se last born de last born waje de na no mo ye nkura dodo se mo ye fo ako school afa no aba okay iti last born no nso mo ye no mu nyina okay mama mbese mbisa so no ukunu asetene mu no e bia oye ne ma bia wo mpenti ne bia ma wo nso wo nhyada ma ne face na de nti no no te ne baby na so te wo baby so ne de me wo ye operation let me me mfuro so esta mfuti ma mbeda afo mo ka afo mo kakra ndi me koda ma ba afo mo kwa so bi da so na me bi so fo okay tinya se what to cry definitely ujiji eja oyire ni de wo bia no ka kire no na no kwadu abeboy obo ne makomako a na wayi ano So presa na o chere prena. Yo kana madam Obua. Ye he no Obua. E kan say ai ase hu no no ayemre. Minya emre. Okay, ene ma mi jani enko. Me ba jo o me ka so amra me ncha tamo pe no no oba. Omra won chen se ba jo. Se bi o meda ana esro na o meda no. Ye din ka aka ho asem se o mra o so o ma. O so why operation ana? Operation do Obua o de dada. Why operation? Ba jo why operation dey so asem enipa bebra atran so wa mra so o so wa ma ndi ne won kan be bia se ya ye no operation ya tran so no okay aha no be kan etina sa de mo tran so nyina ne reason a wo yire de my den ba jo tro bisa no oni reason bia so no bisu asem on kan re oni reason bia eno ane se opese otena fomo fomo no so atan boy na ogofa na ba ni dan no boy no ko ni dan no akodam so fu bi atam fi o se ni ko ase kura na dan no ni ko aso odam dan so me de ma han it's not in the baby dada na mate okay ena ogofa boy ne ba ye no boy no ko no akotra boy ne dem o ende san kenye re ana dan no me de ma han ebe ota dem be 4 years ni fa eko 5 years enti na nka opese nko ontumra so nenya kwa fasa dan dan ma han we de san ka adwempo ko dan do so ontu ka adwempa de nko me na ofa mo ba ka ayi 6 nti san ka wutu na one ne kwotena san ka ye chense wote fon wo no me ba che o mo kan se metu ko na asi yes so won sisi kakra ansana ba se wuku no wote wo mo yen sisi ko wote wana no no wote ni nyina na ne te o na se ne be kama na te ase
see ben pacho say we kitchen ho ene ba fa hyeso we gale wo fom se be kwa ye nsi fom tena egusu aye sisi na ira de nso hyeso ba de stebi ahye nim nti fom one de wa sisi ho fom sisi wa mena nkwa ni but ebi da so nso ko da so na pan na si fom ana me eda no aye ne wo kasa no ka say DNA no se be mayiye na eba me pese wo say tim bi so me ka say ko agu no ma se bebli o ma bisu ni o tun na bisu ni ani ngwase ben sa no wo se nkwa na ma wo mo nyane ma wa ko busu e makoka mo fa mba o ka chito ma onyam ma no so be fia ma na kan ni na ani ngwase se ba be tedie o tumi ka no se me ko bodwa man nkwa nyane mba no ka me fa nya asam so ene die ne di o wonti nya o ma o tumi ko timi dia yo ka aja ya twaso na da mo hosa mo flame ya da mo ka sam so o ko be di me ni ha bia wonye nji na me den ko nya bae ati wa na den ko na bae ko ba ka chen se enu gwase na wagu mi no ya be di na se nkwa no enya ne pa na ya pe de me nka ho fa mba ge fifi wako be sa pata no 500 million ni se ne bana so wagu mi ma si wonu pa ni so dia okay sa kwa no ndo so be de e be fa so enti se DNA ne ba ne nkola no enye ne ma umpe ne japade ni bi le fifi wako obesa pata no 500 million masam na ya don ko ani oju hu di pa o madam se bia so oju hu di a yankopon de on patro madam se mi bisa me fa be me dia nka papa no ina wo nkura ni nyina ujidi e mema no de wo mo ho ahometi o mejidi oh mejidi aja nyina so ben na wugina so pa wo se wo yiri ya fa wachi madam o ya trofo chire me mu mami hu de enti no ya trofo me be ma na ko fa na better fi o mi misi wo no wa be ma na afo ka ne ko minim ba bi o mo ko menene tan no minim so obeja ni sister de bia Sunday bia mi wo fie no Sunday mi wo fie no ko ni sister ho je me adam wo fie menene ntra on tanfi na nti mu ye den wu sankola na mi bi se mpa joy Sunday asem na America Sunday wo fie on tanfi na so ko jo mo ba na jo sei o mi beja no bia na age ka ka mi was 5 years ni ka menene nada nka 5 years okay bibi sa 5 years ni nka 5 years na mpa jo last born 4 months ana okacha am so wanyum menene tia no bra pa ho anu akacha ai bosomi na nti we dey akra no DNA na ba mama panasem se DNA ne ba na ana mama pa akra na akra na mpese mehwe no na emranti ana mama me yiska ma akra na se bia me todua na ma akra ni di efise sa akra na aya mi ya kasha enti wato pen se wo be ma bi eda oyiri so da woni na hyade mu da oni trotro driver hyade mu da o wato me demo bacho wo so be awia man wo ja banku am ti ma ba ma kwa na le yina ma ti banku ma so munni o de wura ba ma ne dem opia na ba me friend say fo ba je no ba je banku madam omo me da me nwie omo te efom efo no wotia no wotia mudi nkomo be 20 bidis awo mo da wo be ma ne dem dabi awo bantene omudi nkomo be 20 min nya na metita omu ana ono ofro so akofa aduane e de bra be ma ne dem ora dem o yani babi a me ne da sa tam na me ne da wo force so kofa aduane ko wura be ma ne dem ni nya na metita omu ndo ora ho me wa dem wo nwa dem aduane de ma ne wo anya no pi beje aduane obi beje me nyanya asem bie no be free manu ma ba ya ntro dabi asase me bati ti de o kan asase yenya facts bi de ne ne aba ekura me yanti bia no mu de mienu me de baako na emomo no asase menya facts bi ansa na yakan mi pacho na wani dem ho na me se faji banku no be ma no ne na da pen nice me ko me back it last born obo me dua ti ni ba dam ko mi mu ma me mafi
Oboa. Me bodia. Me bodia. Me bodia anga me sia so da beda. On kind of great. I work out side me call. Side me call doctor no. You no place am Befi o sim bana ko bodwa ma akwan bi na wo feel. So bana ko for years. No ni na madam Oboa. Oboa say chire no de Oboa no aja. Oboa on kind of great. De no on kind of great. No kan anya no great. Me kan sha bia. Okay. E wo feel. De na on kai. Say wo ko wo no. Wo ko wo be wo no kan Oboa. Enyo kra ba ko Oboa. Eti me bo. Say one no the condition bi aba say DNA ne kan. Na say nkoda no enye wo ma. Ompawhwe obesa apata of 50,000 Ghana cedis. Na wakwa ne baby. Say ya kan na ya wo ma. Ono be che wo dan na wasie ne mu. Obaji 50,000. Dan ni nche. O fe fan bag e fifi wa. Awande nyensa. Na media madam media me fifi on do fifi. Oni go sa pa yagu me. Ande enya betrans. Ani biaje. Na busu na ni na Madam DNA no. Mungkin kira DNA no. DNA no. DNA no. Ni wo gidi wo mu se enkura na boy ni boy eba wo mu. Wo gidi wo. Bra Facebook Bra mesra bra tutu mirika pa na we DNA we no. Anu odin. Bra Facebook Nhyira 104.5. YouTube Nhyira TV. Fowl TV no to Adum TV. Radio no. Frequency near 104.5. DNA and a pie, Pacho any. Would any? Yante. Bacho you. Pacho Mengaza Muntia Monte. Any Jody. Pacho Mediani. Doctor, what to say? I'm not trying to Braba Senko. Oh, my K. What and I don't know. The men what's a hundred. Abusia bibi bo. Bibi bo. Where dey you bring you? Bibi bo. Atase dey osi siri. Azemo. Aja wo dey prakata na sha wonfim. Na ya be kan. Azemo. Mentiano. Mimiri mo ya mi ya. Te na ya weja. Dog pacho yente. Pacho obi ante. Azemo rade. Aja. Wose nkwada ne bi nya oma. Nkwada de ba ko nya me ba. Na me nim. Na mo ba ko e waseso. Eno kam ne da so le. Eno mo wi bi. Me am pass me go da de ten go down. E ba ko yem go down de sana palma so le si fa ba ya. O go da na suo be. Ana ja kano. Ela suo ben. Enanena. Ah. Mama dear. Wow. Papa we do be dey so. Akwa how to. Papa ni e che kwanya ni fe. Do be dey so. I'm ready for the pastor. Yango. But the chairs from Kufi Blueprints, me chair on one show for me. Na ma ene answer na me share agenkan na se no we say isu ade kakra bi. Okay. And then ebi so bibia fa entafo ho. Empempi no ya na say be die ni na obi ba na say entafo no mo be ni die na. Ya na edwin say o me entafo ni ti say we ba ko na say ne ba na say the other one so automatically obe ne ba. Na so yenya several cases we ya so ye ho a obe die ni no na entafo na ba ko ye papa ne ba. Na ba ko so enye ne ba. Sir. Yes, Omoye non-identical. Entafo me identical. Ne dey na omodi ene ne yepe. Nti na no ya ni nyina be papa ne. Okay, ti se be ma ne oba no. Yes, nti non-identical ones na itime ye na ebia ba na ba ko ye papa ne ba na ba ko ye ne ba. Na say the ya esi eba ne se oba ye ovulate within the month. Usually ya na or release egg ba per month. But there are also some instances we must learn the lesson. These are eggs, no. So when bema bakushe ma na bema bakune sperms, I fertilize that sperm. To the remaining egg and so no, when bema bakuda within the same menstrual cycle, and also to me fertilize egg no. Until be when I na bakuye papa nedia.
Now the other one is a different person idea. We must learn the lesson. Mobile DNA center for no non-identical. I won't be here. Say mobile umumino. Na ye hundi wum. Ti mama me dance. All right. About your DNA no Isaac Bedia kum papa no. And my man say friend Regina Edu. Okay. And my friend Isaac Bedia Jr. Joshua Bedia Precious Bedia and James Bedia. But I am called a cheaper and rainful in I want to say Oma. At the first one, Isaac Bedia but I want. Nadia, would you crowd? And the next one here, Regina, do you, mamma? I tell you, dear, near you, film, never. Yeah, but I don't know what over him. And I encourage Isaac Bediaku Jr., Joshua Bediaku, and I Precious Bediaku, and I James Bediaku. But I am called the first page. Your table can say be the honor. First one, your DNA system, and I Omaya Motest Nisudina, a word the other column. First one here D3S1358. A honor papa ne DNA 1416. Mama ne DNA 1517. Near bank ne DNA first one Isaac Bediaku Jr. 1415. And our Joshua 1417. Near Bar Precious 1516. Near James Bediaku and say 1616. Tieshema Isaac Bediaku Jr. FR 14 a free ne papa no FR 17 or FR 15 so free ne mama ono. Nearby Joshua Bediaku also for 14 a free ne mama ho ne papa ho and of 17 free ne mama ho. Nearby Precious also for 15 free ne mama ho and of 16 a free ne papa ho. And our James Bediaku also for 16 a free ne papa ho and of 17 a free ne mama ho. But I call the next one VWA. Our papa ne DNA 1719. Regina do Emma many DNA say 1819. Now about Isaac Bediaku Jr. offer 19 a free ne papa or offer 19 a free ne mama. Near about Joshua Bediaku also for 18 a free ne mama or offer 19 a free ne papa. Near called Precious Bediaku offer 18 a free ne mama or offer 19 a free ne papa. And James Bediaku also for 18 a free ne mama or offer 19 free ne papa. Table never and nipa no so a ye motor so okay yanko conclusion no but yanko conclusion the next page one okay amsa ana brofo ne won no anata but bitie eja be down ana ya be kenka amu hu se mba ne oba ana kenya oba doctor yanko mama da sinti medical kan obro from you na machemotwi yo conclusion. The probability of Isaac Bediaku being the biological father of Isaac Bediaku Jr. is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Bediaku is the biological father. The probability. First one. Also say. The probability of Isaac Bediaku being the biological father of Isaac Bediaku Jr. is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Bediaku is the biological father of Isaac Bediaku Jr. The probability of Isaac Bediaku being the biological father of Joshua Bediaku is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Bediaku is the biological father of Joshua Bediaku. Are you seriously? The probability of Isaac Bediaku being the biological father of Precious Bediaku is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Bediaku is the biological father of Precious Bediaku. The probability of Isaac Bediaku being the biological father of James Bediaku is greater than 99.999%. Therefore, it is practically proven that Isaac Bediaku is the biological father of James Bediaku. The genetic data are in accordance with Regina Edu being the biological mother of Isaac Bediaku Jr., Joshua Bediaku, Precious Bediaku, and James Bediaku. Eba, I'm watching my Eja. What's it say? The okay, the Nhyira say, "Ma." Huh? The okay.
Yo can kind a judging in a ma. Would you do? Let me in. I never yakum. Mama that's indeed. Yeah, bonnet of say blueprint DNA and Jema Equate say and craft for Nina Papa Nedia. And wow, Aja. Madam. Wow, dross. What was it? Me no want it. Madam, we be trace can want me 50 yako. We be 50 also for bag 50 yako. We fan chawu 10 go women. Yeah. They are all gone. Sister me busu yafo. Woman you must move from money about 2 years so when ba man tama ya sister. Papa go tell we. Madam. Yeah. Well. Baby say DNA say obaka say DNA kwan obaka say no. Obaka say DNA bomba. Aja me tia wa no asem o. Kanya be kai. No, say DNA no. Me third born nyame ba. Third born. Na third born na say what say what say third born na anya bi. Oh yeah bi. According say na anya bi. Blessing o pa be yan no so kan. Aja. Yes nkwala ni nyina ya o ma ennan. Akaf one na anya bi. Be one kan. Me ma de nyabotre. Nkwala ni nyina say ya o ma. It's die pa na how wo. Madam. Yes. Dear India, I'm kind of a tia na me boa. Oh, someone could dead young yeah, madam. Dear Obawe, dear, Okaja Manushu, Obawe. What and training? Okaja Manushu. Nisi Sapanya Modi was him was about 20. Now, we so quasi as I know about Obani, I didn't upon Mephi. Maybe, and Chester, one no. And then my aunt to 16, 15. You have an auntie of chain and 9 clean. I come out of Faba and 9 clean. Dear ma'am, can I get that? Power Iriacho. Tiny DNA. Because I could put a button. I mean, I didn't know job and war, Miss Panacho. boy na me kan asem no boy so ka boy asem eja na me kwa wo man so me ba twen me pe abanten adwenkyere doctor fa number no tudwa na yenko yo mama does say na so moto mensa frɛ blueprint DNA organization Ghana ha fa na nyina ye wo hanom ye main office say wo Kumase ye wo Asafo and I will call and so I will dance man na East Legon. Yes, also collection centers all parts of the country. Your telephone number is 0547 113 957 0547 113 957 957 so be fontin so www.blueprintdna.org. Okay. Mama, yeah, that's the same. Now one family birthday idea say me dear cause of Mama, the next time okay, yo. Sani no, because you me na ho emo. Eja, pa yiri ya chew. Kata me pa chew. Dabi oja. Eja, pa yiri na chew ye, misrao. Enam nya ma nyina na wo sa sunu obetimi atena ne to so pa nkoda dan. Hwe yonge si o mo bai. Ba ko pa bi kwakura ni swa. Ye be ye na ate afa so. Na nya be manoa and nine ni nyina your ma dia me your ba I won't tolerate this panacho we manya chopa prakeke onyi bibintro na medical kan kwa wonye eja pa yiri ya chew ba chao hey na wa mania tapo mrebo na we otu Bajo. Bajo ni mukunu. Bajo. Na asem we chinchire twan. Ndo ti. Aw. Wanyo ba kama o.
Madam, Nini. 03220835818283 Pacho Kumasen Kao Mekwa Accra Sunyane Oboase Takrade Volta Meba Kumasen Yabedin Komo Mefa Abonten Sofo no 03220835818283 Hello Hello Meda Fudi baby afrefi Ohemaa bi ni ma ne abegafo nyina ha So papa Wudi baby afrefi Efeme Thomas Apia mkasafiri Confronting Thomas yeni Kumase yan konkran Pachoko Brawanim Kumase Foso Hello madam we Madam we Wudi baby afrefi Oba hima papa bi asemu kasafiri dance ka wo na krum Okay papa yentio Papa odate a wachi footballer wachi wiase afane nyina be sikwa no ne ma miensa e ka se enye ne ma oditu na wo de chinchia kan office jama de ne no e kan kro ho then e sa pes ga ofro ne koyi baby be se mienu ana miensa na se wo de obeje dia wo de di unyi ni so a wo fa ho hwe ne ka e pe bibi ma no ni eniguase ya me ko mo bia baba bye. Okay hello Imadi. Madam from Bacho Wudi baby afrefi Abaru tufumasa. Makume. Hello. Abaru tufumasa. Ya kaza emko. Hello. Hello, Himabi. Madam from Bacho Wudi baby afrefi. Bacho you femi tewe a me do drop pass. Yo yankwe. I'm happy belated birthday, right? Thank you. But Mr. Birthday, maybe the media 15 for the birthday gift over. Oh, my birthday, why? Me pacho, ya papa no on soon check a chopano. Last no then nail by me TV. Woman in papa, me na check Kamamena for Bekoto, as so papa could be a panacho. I'm say papa who is Casano Bocon, who shall boom a minimum say Joseph Mameno, or can be in your name say on Papa Penity, into no worries, and say Papa and Mano. Most my papa and patch on woman on soon charge opa. Medasi. Mate, Mamanabo. Hello. Hello. Afudi baby afrefi. Me casa fi Kumasi. Ase de ye kwa enim yanko. Hello. Mama ye nim raso. Ye kase Kumasi mfra. Ye be ma Kumasi for bre. Mr. Mo. Hello. 03220-835-818283. Hello. 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 Madam Fudi baby afrefi. Yo, yentie we. I'm pastor. Mine not to welcome. Mine no perfect letter akoyan ba. Mine again woman no. Boy no de eh won me twemfra na man ni tin tell you. Mo go woni. Se ne ban no kana. Practice was our boy ni some. Because we better the no. I won't trap. Na dey do ho. Enti kwa dey say man ne ma. Na emum man na one ni di agwo woman ni di agwo if am chamu ga fata mun kan ni pa so man say the most in cream to confess some to bia e kan man no yate wadwen chere no mate e be hwe hello oh na den so na je mara sina semni hello Pacho, good afternoon. Good afternoon, Madam Fudi, baby afrefi. Me pacho me de Valentina, me kasafi kofodia. Valentina yensi o. Mine omu kotodwe mpa maame ne chew. Mi buofu papa ana me se ha. Efisa fa maame ni ne gubo, papa ni ne gubo na aka maame ne be pacho. Ate obaba wanje kra. Hello. Oh, I'll may. Evangelist Adini or Finland or something just when you're serious. When you're serious. Hello. Fudi ni baby afrefi. Yo, Yo, yankwe kaswa.
I'm going to employed a performer. The name perform also near or in your years. One of songs you do or petrol by in your way by money and media. Hello. Hello. For another than one. Okay. Aja. Power yiri yacho. Mamini table we see. Hello. Mami fa call session you see. Aja power yiri yacho. For the fact sen ko dane ya wo ma. Wagune wo fi. Panacho. Madam de obawo de ayamene awo. The American is say. On set you, neighbor. Oh, kasi. Bema na me hunu physical down. Leje me hunu. Me man otumi any me to otimi ma tell me. I know you're different. Say we no. Wo de ba sa nkola ne nya wo ma. E na ba sa nkola ne ya wo ma. E sunu sa nkola ne ya wo ma no. Na sunu mpranche bia wo wadwe ya wo se wo ne oba nipa na etwe. Enti we dey say ugu no fi say nkola ne ya wo ma. Na ba ya wo ma na no ho chawo ne esepa. What you say? Para chawo. Ya bufo ni nyina to nche. Ya bufo ni nyina to nche ne tuya. Ya na ya kan. Tuya ho ne para chawo no no a. Wo a ke be ye ne sa ma na ku ko to ja pa o chawo. Ne so ne nai. We are not the 10 million to a managing to Mazata. Training. Mati. Hey, now what happened here? Nata, unsa mema bi wo mu chire ne nan. Tio. E betimi abasa de na ye nuanom ne bi kan e betimi abasa. Nya se bia ne bone so. But bema bi wo o chire ne nan. Obi wo fa se be ne yere fun. Ana ne yere fun kura bele no fa no te bema ne kura no a. Onye hu so ni obema bia bibi no na ne yama hye no no wodwene bibi what you say it ba no chikra so bia ne bema fro be dia gro ana bibi sa oni natena ache oni mu ade it bibi wona obeye na ha no a twa chire obi di nkomokola na nse kwa so le mache o se mache enu ntia eya kura twe o me matuska ya no ho ade oba me matuska ya ho ade o to ko fo na ankwani na anya ne ma bema ne se na meba owe emema wo sa esuni bi wo ho mimiti we me ye oba eso me pem ma hwe me pem mema gudi bema bi wo ho a ompe ne sa ukunu no o pele se bi ba se me di onu be chance o se ne yonkunu no ba de ba sta dan fun what me for ba dan fun ju so ba for be ma dan what do fun no ba o me ma dan fun no ba me ne nipa na o fa ma dan me o ba bi dan fun me o ba bi dan fun o ba na ba cha me ade na me ma dan fun na me me vie wo de ba abeta vie ka wa no na hye be ma ne go so obekune oso so da no de ababo bubu ba na so da oso da no de ababo bubu woni na nya hye ne plano no na plano na nya na ma obuo me me shanu me fi akwa aware no se mo ware me wo hwe de wagen me ba Angeles Naima, as a matter of fact, as I'm not down. If you can buy a chair, so I didn't know. Yeah, let the air flow, let the air flow. Those who don't can't those they can't stay, they should get out there. Naima, as I'm not down. A too sure. Too sure, and say, Papa no. Oh, tea, Papa no. Bana, I say, a yana bano, no pay, wohunu, but Papa no, essence should be as a mammy or one plan.
wa bran so anyina so de ma no nso no ensuo nim yabi ensuo wo one na na go take one ne she de mo da no ensuo nim ma pa so wo say one ne ukwato so mo di nkomo 20 minutes e ko de aduane ko man wo dem sana wo kire na 7 no allegation na we take ensuo ya via ensuo mpa o gina so na okay for now hold on the point just so we nyina so ai meba for the sake of say yanka so brana atete ma ware ni ntemunti ejame ma 5 minutes obey mu fi akọ nyina no wo so woni just ka bibia ni ho ofa no ene ejo adam si anti ye kase enanye nane na na se o ya na campus na me fa se mu fi akọ ya wo so be die ni ya wo da so di no eti chese awade ne wo eti die na wo be ya e ma wo dwen se e bia wo mpana na wafa be me bi wo chi one wonna sister tie ni ye mema tirima se pa na o ka kire woni tie one wonna den ona ai one mema ni di agro ni ade chia no o me krem okay ana o ankomo no oni mi no ko ne be ma foforo di nkomo ta o tie de Sunday bia so ko ni sister fie me si mi ti on pesa na me gwa me die na me hu shan kwan ya me bana girl me ntumi wa na bi fie no me to fie no na me de o bo adam to 50 on mako me fie no fie no o si papa o so sister kan man kwa na ho kan ya me 50 on mako what the de o dia me ni kwa ja me ni wadi nyewu sa one betra na ye ko dia na aba wa ka ko dia na ka de o vivio o ka ga me o dia agro ate o dia agro kan ya ba ka ke me se no me se fo lako because me no ya mla o fi mako me ya mla no shamla mla se ko no apista abamre madano uda usiye o ti fi mo ko usika ana na obeso ton fie no me kwasa me bisa no say mo be die ne na chi nyina yi se ko ye woni ne da dia gari o se na o ye no fio etafo bi tifio woni ba kwa ye free 2 days mo ne tifie 2 days mo ne tifie o ba tran me ni ko djuma be fie jao ani atoto aso a shemu meba dia be mane ka no efa bi no fo ani to fo mesrew ya nka no kore oni mama me father mfo ani mo ko father mfo na me fie o ma ye 25 cedis 50 cedis na me be dance na ko 25 cedis bisa 250 I go show me man say can be your go show ni sika and granny ajemu and granny jemu 40 cedis and granny school vision did ma ko de bedi Mr. Walking we are on your street on be di nachi na Sunday be mpo hwe no kwa Sunday so tena fie hwe okunu no ono wa ko hwe do sister ta ko no okunu oye ne nkwa apete no odi na say yenye de sa Mr. Hono Mr. Mbajani o sister I'm so many baby. The kwa mama mo baby. O se ya kwa na bo o ti ase no. Se me ko no, me jimi de ya na me fasi me di na wo tende. Ko ba ha ko e kwa kamle ne kwata. Ezu ne da. Echasa wona wo da je wo. Na papa be na ne da. Ono na papa wo. Na papa be. Say ya da na ko say. Ebi ade a china be se me ne da ono me na no asoro ko. Oko na do we ma ka ba ma chenso de no asoro ko o so no ko o fi o bra papa you made na o ma che de o so ka 250 ma madam de tu se da o ka no boa ankwani jom bi chande ni anu me da ni tobi ani mankwani ni mi dini tobi ani 30 what de o ka na me ka se body ewu wo mi ntos mi ayi mi abiani muso edu mi na mi fe di ana ma mi fe di ara ma abiani de madam o ka sa o du for totally what the food kiko enti say me kire say sa ya we wo mu me enu nya mu a mo ya dai na mo tena pato anye kom
saa ya we wo mu mienu mu mo ya dan na motena na kwa ba so na afa so akọ ni nkyɛn sɛ one ne koda me pese me okwa a wo yɛ sɛ intro ne yɛ sɛ me ne sɛ na me fa nya asɛm obi me fa nhyi me mu bebree ni o fa ne de nya asɛm eti wo no ya we wo mu no o ya dan na akọ ne one ne koda me ase be oba ma te sika ne ho ade anu na me ma me nyina so ma me ne da na se bia do na fe ba me ne do do na me ne enu biem ese no me ndia de wo ka ne se no ko wo so wo mpra madam me ni mpra oba ina ti ba ba che me nya me bodia me fa na chida ujidi me gidi e wo test bi o wa e be kwa ye wo mbotuma ye no kwasem enwura tokrofo bi em no bi da ene wa ya de na sa oba foforo ka so be ya no aduane ama wo ama aduane na fa ye mususu so oba na poison bajan o yiri a poison na je ngwa nyame nyame antamu Nhyira, I do remember the case bia papa we allegation bi otitia mami we na mami we wa na Nhyira odawma o pese o clear me pese o clear ho okay no say papa yi obi atisika wale o so no wo ehye dem o dem no say atabra o ka chene so on fanye mpai bo abro ko onye so ma tan clear ho say papa say ampa o de ye mpai bo nti ofia me phone so na mo dem na mzo ba ko wa yeshi na do so me me na madam obwa akọ bia hu mi ahye akọ bi mu ya hye akọ no me ya to bi o abonje ma wo mo ya to bi akọ woni nansa se me ho ma ha ya me ya wo ye sa on pretend o manim dia nka meka se mepe wasem sanya pretend now pretend dia madam son o dia won kan ogre je eni ba ni no obekara se won kan ogre won kan ogre on eni pa ni mu hwe ni na o ata abo am se o ni ehia me ehia me abeji say no mama ntwa se mo etia o say enna no ono da anwumira tie opa ahomache de e ka ho ena prensa na watch no prennan 4 times in a week after so no on pesa oba what is sky on one day ubedi memagro ono wo oni ni nkomo na ne be ma fa kodi nkomo on pe ani na so ni no nko jame mi ni awdia nko jame aja aware we hu oyere no nkwala ni nti mo ba kina why na de ya kan so ata fa woni to form cha mi me ya fi ma me magro oni me magro de bia san de bia o ko ni sisa o mintini transa de no mintini transa de o be ko sisa me sisa no ma na no si da no papa ti fi o san no we mi ti fi o le baba guti fi o mi nyira ni fi o mi nyira ni fi o wo didi matam asise ko afia ama gas pipe ke ku no o si mi na mi ka mi ku no wo didi matam asise ko afia mi ni fi o meba ye kofia ni ye bowu de besi ofie madam obana na no mra me wa ha dia na asema de ba ya kan ye sinkoda ne ye wo ma de wo se wo mpe maka kire obey de kakra madam de o si mpe no asem no enipa be 12 na atra so enipa be 12 na atra asem no so asem na ye kan wa ha no enipa be 12 ahun fufu ai wo du fo atra asem no so denu mame ewe okwa man ba ko bibia be fa Nhyira wo men kai be ma na sembi o hwe hu se yo babia nya babia ina na yegina kan sembi wa kan sembi a kire ye se ana the whole Ghana for it adum TV not o say some kofia yebehu bi ebesi it is asem na o kan ye no o tu kotia se wo yam
ono me ba je se wa se sha ni ntini ni ntia bio sa na mfega me chere aja tire bia se na me kan o anya tire bia anya tuma go nko ba bia ma du ni se obo wa ni ba ho so na o tire mu na me say wa tire sai me tire sa bo na da busal ma se ma tire sa bo me bu fo da odo na asem bia na bu fo no na ma ya aka me ni ta bi oboso me no na me boso me je bu fo na me ya sa abuzo na me ya sa tie me ba tie aye no ma me tie o ni bo ni tie for 3 days no ma tutu ni bu okay mame ukuni obewa ni bi so de ukunu no ona so wale bi de don kansa esi so ukunu no me kunu ram neti okay eja wo yiri sa wona no ware tajan eno anu no break dia ka ne se me se awie mame se ye abam ye wi a ye bekọ patom ye bedin komo se anu kan ya nsi ya no de fama ye Ozi ase me ne be tell bi mo cho se san no ma ba soro so an se san no ma wa se san no ma ma ne ba na 12 free for ni sister san no ma me say we ene ni ti what dey aye ata fa woni ma no kosoro me ba cho de me kasa se ba yi no mo fa mo be se be ka asam o so ko eji no wa me anka adom be kana so ogugu so ni na ni ma se omu ni na amansan ni mu nyina wa bu nkoto ja pa wa chew apeka obonye ne kure on pa wa chew o da bi tie ata ade anu ntina mama na pa wa chew no they say won ho asan go se ko ye gum be bia me bu na o de ame no no de nyanum bi ase ye che nko ne o ade o de ame de nyanum bi ase ata na de o de ame so ma me say e go fa sika mla be tie no na kwa ata ukune wodoro woni ne nete ti yantwen now de yanhye wo de tobo obejai aja wani atwa o me baba o meba me se wani atwa o madam me mpaba wani magu ase baba na me magu ase me ni ase e de me je o tembrande me ka kan ya ma I done Mela Company Limited and Odin no pay me nyina aba TP mixture no pacho enie eya fichikromo yawa wadro ya wunya enie fichire no kwa ensheda maye ase wo ma na ba ase twetwese no ne ade wote ya ase yawa edro wei ana meka fudi ama misro pe bi na bobo na emwa woni ne nua na nam we no de malaria etuase wonu mato etuase afen so I to say immune booster no ono mo a for your general body well-being kama pa ni mienu enyina no pharmacy shop bi em na say herbal shop bi em no obenya bi na fe wato food and drug authority asem so de bo ho your numbers no 0256 867964 obetimi so 0546 439944 na wonso oni ye ntwetwe nkomo na babaje wo de fresh drop still natural mineral water in super ya de suma wo ensu ya proje ebisi office a kyerese asumdwe nko a na wo benya mesra wada ya 500 ml no ya 20 liter jar ya sachet no bi enso e wo honom ya kyerese ba bia wo na bia no obetimi enya bi atu number we so na betimi afeye se opedodo atu a 0552 250290 na one ye entwetwe enkomo obane da chinti textbooks akoda ndi su ade no mesra wada ya mo ni nko ho Orion Cyrus Publications egomo dia bani nyina no anu odin Ghana Education Service ani na kansa ehase wa makwan se wonum nton enti your crèche books nursery 1 and 2 kg 1 and 2 afa primary books ni nyina nso so ye wo ahodo Kumasi Kenya se ena abawu ye me pacho ye number say didi adwuma no ye 0555 313658 obetimi nso afre 0249 411234 now nso wa baba bejo de ba na bet nsensem nyina betano aso ono nete so wo register o first bonus no obetimi ama osika ne puduo no a go si 2000 Ghana cedis eno abasa ye wa wo dia enti betano si make we bet enamity
Nuramiti, a photo shoot maybe for a while now. Beautylicious by Jess. Ononene Oyemiti, me make opinion adimame. In fact, the lady is a very wonderful woman. Now, what say? Man to we say no. Or the see what Eddie ma a year birthday no. Etia or baby a person suyan juma. Freno. Nesika na nsa nkwojo no woche mienu. Ono fafa Eddie a chedi amame. Na fe unso watu yafa or short term and long term courses. Enti fixing and wig installation ni waye makeup here be na person kosu bra obekire wo. Brow and micro shading and one and my here lash extensions see waye ni nyina bi salon services ni nyina no waye wudu Maxima opposite Old Maxima Hotel shop on back ho sanso na SG Mall Gate 2 or will be so ever ho. The number is 0243 006711 and answer 0508 148 378. Manya Jo and Rani Moshe Bremenya Yasem Kitwa Ghana Mountain Waya papa. And when the papa in Infiano, would the goose see after the beach to come and then one impetum pata to Pata Quadia. Oba Motoma. I need friends in Patan. Everyone could kind of baby palma, Chese. Okay, eti ene man so fi say o fili tomato. Okay. Ah enti ene no eno ane say wo friend obe deliver bro here wo bia me ba cho ne number ne 0244 828808 na woni no entwetwe enkomo kama pa emamme defend real cough expectorant e wadru anu onam na di hene kata na achewu eye code bi ne wanya mesra wada wadru eno no sanso na absorb the wema tablet no eno de ensunsu anu onam ye pa wonya bi ebeboa wo ye me pa cho oh no man na wo to a hwewu se abafra ne nya mfie mienu ana oba na epem fo nsunsu nrei enye ema no pharmacy shop bi e mo benya bi na wato ye number ne 0536 661432 syntax tank ye tanka ne ho den apetampe awiemo ensuomo ejina kama pa mesre wada baby na fasifie wo to a se be yemfa so kwa na wo chenchire ti ya hwe so de ne ya chichide e na woda ho agent ne doso science bia opebi ebenya ma nenso number ba ko pewe eno na be fresh so 0244 335 168 online shopping is syntaxgh.com. Chocho skincare product. What's a Chocho herbal soap, Chocho herbal cream, Chocho royal gel, Chocho handed foot cream, or the Chocho skin toner ba Chocho hair product. Chocho balm non so e yama wona me a oba na ye ya fa bi wasa ho o betimi ato mesrew Chocho de etete ade ya kire se nyina ye nim dada baby a obanya bi udu panda mata obanya bi palace mall bacho na total was sphincters obanya bi announce say supermarket bi e ben wo your numbers no e 0504 555535 announce say 0551 815388 mama fast dance from ko Emma elder doctor Akwasi Mreku papa I salute your grace. Yakupon Shapa for coming through yesterday. Yanko Faith Homeopathic Clinic na yenin komo kakra ewo honum. Doc. Ohemaa. Mama. Ohemaa the okay, area be kasa. Mo fa sugar coated ma fu bia. Da be vamo. Na say kene ngo fi. It was Sunday no. A Sunday they were on tua. Sir. To be a doctor in Sofunya Semkitoa. And you know okay. The Sunday they are busy na no day. Okay. Baptist of Wasem, what you say. Sentino, Bibia the days of my missy and fan in chairs from come out. Now, what Bibia one from him now, the year between ye. I'm a Bibia, come on, Matthias. Now, birthday, no, so ye genius of my mere name. I'm out Trinqua. I would a pack. I would a PC. Come on, a rade and fat and what in 10 years per day and no more. Amen. Now, Coswa, Tna, Ben, we did you. Emma asante mani bi kagana menina. Amen. Sabi edwe do Faith Homeopathic Clinic. Yen chiaso nkukwa from your prophetess and our CEO, prophetess Dr. Elizabeth Asari Boatma. Where the mo bibia oti na ohwe sabi. Faith Homeopathic Clinic. E bana pomode sama. Just say edamame na koma so paaye. Nti oni team of doctors. That bia we keep researching. Na that bia so no. Your bomb say you be adopted to current status when it comes to the health. And when they say I dare ba kwa idea betum na me nyina momosi we bema na unya STD bi went me treating here na mferi enti of a far corners
for pure one thought when ya a yibi pills about could be the afra poor Juma no one man no go face you here the best show says I know in the Twitter because side effect in a woman ama mema bebre the catheter akoto omo be mema bebre abenya prostatitis say there's an underlying infection aba ama obema na why prekise nsa bia be go ho e pine nsuo ni bi so na ebi asan be ka ho mema bebre mema fon aye kitu abi eno nti no so obo ne ba panyi koto ani because ne ba no ebema e chen ne de meso prophetess Dr. Elizabeth Asaribuatma at the breakthrough be aba we bema na for wakuma to ye bra faith homeopathic clinic ye treat all these infections na ye via bema be fa ntuma pefra amiama mo piafo ade a ya ne so ye bema na ebesika sema we so responsible e ye obi bia na umpaso gronko anti ye bu anitia e ha adwene enso so bible mpo say enya abodo nko ena nipa be di atenase enti emfa ho ne abodo obi a obedi no ina medical ho no ani a wani monyamu nwi peye enti na faith homeopathic clinic here catch us say bra the chef di ni infection bi a wonya be ma na fon eye kiti no mesro fabra kumase ahene makoko ben 18 mo honuma the chef di ni we any presenter because research bi akoso about 70% of Christian marriages Christian marriages are egunia underlying factor become sexuality pemugura asemi ehia mpanyfo animu a hono yetimi moso asofo a nunti of maami asesa ne ne ma free mission house bebrebe timesro me nua asofo a untie baby bia wo bia bra faith homeopathic ne mo na bia enye kama ne bibia na Holy Ghost nyame di ne ntie ne bi amma apomodefo nti uba the Holy Ghost no ye be bompaye bia ne ama woduru aka ho na bibia wie peye kama wan hwe ya wo de betata ho saa afen so ehu se at the area friend Coco house e friend akobi fixula eno no emesi ho ama hu but uja ona bia hu se moja efie sabi ehonum eba ekoba ne sana e wo yam na wo ye bema etimi sisi ade account form wo ye oba etimi sisi ade account form obanum painkiller se ko hifa unya hoto mesrew bra faith homeopathic clinic na yemfa homeopathic kwaso entu kokwase emfi oni pedua mu a obenya ahoto bi a oba wiase onya bida mesrew ye boye trim atoto enuranom no e old fashion mesrew wo de abrabo ne nkwa e di agro e mo trim ento adrunom without proper diagnosis bra na yenya ntoboase ehwehwe oni pedua mu na yehu the state of your health ye wia ye ma health plan aka ho a saya de krono ye chiro na chiwade ye be chiro ni suni ne ban de obeya a won so saya re ntimi ma osubio na chese wetimi enya pomode mapa fa number no ne frɛ komase ye wa hene makokobin 18 mo ya hene makokobin wa do nya si 18 mo a e ma bi tombo fruit wo frebo fruit wo na ma ne bia na de bisa no omo doso pa de so pa ba faith homeopathic clinic nyesa de a frɛ sa number we 0244 58 38 59 0244 58 38 59 so one cry a friend number we 0540 710 940 0540 710 940 Ohemaa branches ni bi e wo Sochium Santa Maria Abuya Junction honoma ebi wo Takra de Dr. Boatin e wo ho a wo hwe Mrs. Dr. Boatin kudos to you owo Anaji police station chair honoma and Dr. Dora e wo Koforidua Landry Managers Road Poly Junction honoma se bogoso sehwi Amenfi Pristia bogoso ni mantam ho nyina de Dr. Enoch ebutu old asida boga abronsa na chi hope ono so eba adwuma na oba kumase ade a doctors ne doso mesro ha na panyipa no so butu mesro se bra beji ayaresa ehho tia boni beka se no side effects
no side effect. And the homeopathy area, there are no side effects because you do any woodino and there's our idea. While we daily food now would dinner, and so no maybe any more nipediano, and we disown Nabia so it's me a kama. Okay, it is a fun number, Nibium, ne friend, and I crowd amount said, bra, I am more, now also enjoy good life. To the business can you bottom corner to me free a EBC King. Almost all your bear marsh. Was I also when Yaji, Sika the new bottom more. But upon the day of what is coming to me about. But so when you Sika do so, you will be a good in China, also a Jawako. Sika good in China, Su Jawako, because you won't hear too late. And maybe into 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Doc, I got 3 minutes. Na Dr. Kase obi o ha na sika o hosusu na wadiyare na tenafiache. Okay. Nti ebi huru na sika no wo so yentimi nsanyare. Obi su o ha ono so yare no wo no hu nanso oni sika ni bi. Ode kwasa no yare. Ti homeopathy yare sa no se ne boede. Nti ye special yi sa misconception if obi extreme. Okay. Ena boarding e free screening. Oba faith homeopathic clinic say oba be hwehwe oni padua nim fi tri so ko kan na ase. Arthritis say ye nompemu yare pa. You what is a fit for a bit me as I are, and so I didn't say homeopathy are Sunday any board in tumor there be. Oh dear bra, near found chef in near screen ni pediano, near yariano, and tis a scan card baby screening a ho near the ashesso amount. That's right. And the best say Obia OT and CC say, Omra fit homeopathic clinic to see I am point. Doctors or horses ye train say Obama. Now for you free screen na new she. Na fi ye hu yare kra edu nya wo ni padua ni mu a eye nompemu yare na ya ma hu nu ye be se yare atena wo so acha ye friend chronic disease no eno na homeopathy ye sapa eye fit homeopathic clinic entibra na ye mfa fidie no enhwehwe all your nerves endings and organs no ba bia ya na yare ne sha ase no boni be ka se incubation period ansa na do clinical stage a be ba wa to ho na akofa the enkofa mind ye be se obi ase Brafet you be particularly CA. Okay. Yes, the numbers needs to be 0244 58 38 59 0244 58 59. To good number is 0275 96 94 14. Which best will be as if you only pedium. I am sort of Ghana had a few only pedium or bra. Near dictos no. Entry a fin and free nipeduanim na announce ya ho. Okay. I was auntie a faith. I say and your coy no. Amen. Come on. And auntie bomade na won so kope eye wayaresa echi akwai. Baby I dream no ma yentwa ye ho na yenyen krato kakra na yakwa na ye ba dia ka ni nyina no ye de beso so mamo etwa ye ho basese a Nhyira 104.5 Amaya nyamisha wote. Amen. Wote. Amen. Eno no to nwum nani ho. Ayi adanase. Da bi me kire say. O to nwum nani ho. Hey. Eno ade o timse no amene den chamba o. Hey. Accident. Papa. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Damila Heba Mixer. Package Nefo. Damila Heba Mixer. Malaria do Tatashono. Body pains. Where we ya. No more 20 media. Namen Brapao. Minumbi. Trim a cockra. Wife way. Or Shaka no more. Was only my money on Mobusumi. Na Yassi Vina medium. You care for you know. Abdominal and menstrual pains. Not I know. Train. Weye Damila TP mixer. Emmanuel Omaya say a cow more no. Bosume Sua, Nasama Bifiano, Tatashi. Oh, go pay the man. Mamma Copebi in Tomobano. Aye, a drone and now the mamma.
than Mela TP mixture. I am saying you, me want to me. If I keep the crown, me go so that me am into us. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medafoi, I asedam reni o, eradia ya dom, wadi afe baako, aka mimfie ho. Afen so, Women's Wave Empowerment a yeti ye no, yefa akwanya we so, ni apa ho ntema. Eno nti na me, Ohemaa Benewaa, ye adodo na frem Ohemaa B, me da obra dwumadi ano, me to nsa frem wiase nyina ase. Dwumadi ya to in the threshold with Women's Wave Empowerment no, bra be ka me ho. Esan de eradia ye nti, ye che kunafo mako 100 entuma kuna ni bia ejene ntoma ni age wonum nsam nhyira ya to nsa fra nintini eni mpanyifo bebre ya na fra ne wa the third offense manhema wode nanim onyam ebeta yachi sanso na nanantie mo panyini adanwoma se hene woka ye ho ye nananom hemfo asofo anyomtofo bebre ene beka ye ho am ye di dwumadie eda no eye 17th May kwasia dawia donku pepepe ne di dwumadie na hyehye so wo faka wo so ko baba Yara Sports Stadium, ubesi wo Unity Oil. Usi Unity Oil, Unity Church wonche hwa. Ewa na dwumadie ne eba so. Mesra woteku wo sempoa ehiame. Sa opesa wo so yasene na aboama yakunafo ye ne gia. Number obetimi de wo so de na fa so no. 0543785613. Fa wo so bibi beboa na minim se radia dumunti ya bana nase ya hye ne nyam. Me da asese wo ba abeka me ho. Anaye who is it? When you're fantastic. No, Pierre. So say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shankassansa. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. And this is you. I'm always what if you want to. You're free to come to, and you say, for. Semi boom, Rahonam Simi, dear someone. Attention, losing Lord and Mister. Losing layman capsule. What you pay more than a love. Losing Lord care Mister. Losing delay capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men if you do what they cronkwan and a law care mixture so a painful and ma woman no for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedi and crato you adia to muse eye. For party. Where team. Yeah, the football party media Cassiane bro. Minda 16 May 2026. Yana pana kopim seni portrait to benya for biedi. Yenina board game e won shira 104.5 FM nim hona. Top high quantum pono so. Football party ebunu abankwan enkakra. Rere ana abankati konto. Nyina bi shelai. Obi antua kapre. Ye hia se ode wayo abeba. Ne ye twatum se tem. Topa ne restaurant a rotate before no. Obi ade ni peba. Football party say ensuom nam. Enwrem anem nam via ya wie bia ya ba wi ne sada no ho na de obenum ne de abutu se tewa e mo wrem fi say your sponsors are running nyina wa chede o de be che obi obadwuma de kase ase fufu party so run choba restaurant kitchen ana papa ro bia na pese obadwuma de ase bia friends 0245594425 fufu party where the team Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah.
Damila herbal mixture. Package na fo. Na ade Damila herbal mixture. Malaria duro tatashe no. Body pains. Ho ya wo ya. No onu ato ntimi ni dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokora. Wife way. O sheka no mo. Wo so ni me man ne o mo bosumi na ya save na medium ni ka koye yi na wo ba hu se abdominal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Twen. Weye Damila TP mixer. Emmanuel Omaya say e ka omodue no. Bosume su a na asema befie no. Tatashe. Oh, ko pe bi ma no fa. Mama nko pe bi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no a wo de ma me no. Damila TP mixture. Ayen century no me ho atomi. Ko fa kidney kwa me. Nko su da me amento aso. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Onye nya buche wati 03220835818283. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Yeah, Bali Bokusi, Marital phobia. Okay. In fact, Eja, when you phones won't to Eja, you don't have a part or 5 as a woman at your own good mercy. In fact, woman, your best friend, the offense just 1 pen. When you never manifest in Zimbra, when you remember that's when you okay. Mr. Medasapa, hello. Hello. Medafudi, baby, of refugee. Idiani ke abu amkazefiza kubu. Yo, Jackie, yentio. Yo, yenda wasi. Kwanya nyangopo namu. Ama umfie no awudi yero. Nyangopo na usamo ye ma men madoye. Nyangopo mfa usunu ishirawo. Ishirawo ni wajuma efunya. Na dia meka kaka ni se. Ema no se obedru home no wadi fo. Tinu wadi pempem no. Because what say oba no ankola ni bi nya oba. Ba hwemu nso a ayoba. Enu ntinu omo bodra no mpa oba ne chew. Na emom wo ba wo okunu a eni okunu ntina si ni nkomo enye wo yonko be ne yonko be ma na akwa akwa na danfo. Enye kura ni subampa. One no enye ohwe no enso obetimi na aze ehuro eni ade na bonyo so enso wo ye den akoka. Yes, true. So as one best international warrior. One thing who free I won't go for me, my own fire and go fan warrior when any international in Kobo. Okay, yeah, that's a pa. Hello. Hello. Me don't food baby of refi. Me patron me din the Evelyn me kasa fi jinyase atonso jinyase. Evelyn yankwa me do. Me patron Ohemaa be happy birthday. Na me patron papa no asam na wayen ade a asam a ode aba no yesre papa no wonpa maame ne cho na asomdwembra nyame wonka mo ho. All right, yes, so yeah, say hello. Hello, Ohemaa Benewaa. Me da phone pacho wodi baby afrefi. E famante mansa me ka se fi asante afijase. Yo mama yenti o. Ohemaa Benewaa. Wadwin panti. Agwempa bagwe oswa hwe wo generation awon to aso na nyina so. Amen. Nyame nsraw na wa wo dai ade biara da wa koma so bia. Onyina wa wo dai enne agwempa wo fire no so ense wani munyam. Amen. Na kaka America ni se papa no abu abono wo twe patapa. Me die me nko ade a ompa maame ne twem na ma Ohemaa Benewaa ninim sade motia munyi bibi kura mpata oba no wagu na nimu ase me ba no a ka me kura magine empata no bi na me Nhyira mu bebre yo mama ye da sepa mfa me enu bi nso so hello me do for Ohemaa Benewaa pa
Me enemy no ninja oda kwasem. Oh, city yam ho botre. Esi na pa kwata plot okufia me be store awon okwan ho ate. Me be nyi abotre wat na nti na me bre. Ai, so genka evangelist the graft. I'm a big military go say Bibram. Contractor Masumota Club, Ninja me boss Spanish hotel or chum. Of a quarter me champo go finish in a cabin. Oh me. I press a cash a papa post penny pa and I keep up for you. Because I don't know about so can't you know back. And as I said, your baba can give you a latest with your toss me and sign up and come mine now see over. It tells you said we know and a crop for. Then I will give you. And she's one house here, and they are mammy class mobile doggy, and I'm a boy and I'm a meeting. Then, Gramana. Okay. Doggy, no man be by besides they are saying, Gramana. Oh, I'm an person. What in the meeting? There's a big mamma when you had your micro, I'm going to give you over to the fix. So now I'm more than the would you automacy. Okay, my TV make up was seen as a messenger. Yeah, but I don't count my mamma's more so I pay them so. A buffon pair upon before. And crying onya bibia men kan o manage your pants na papa pos na achi no wate yo for last one here hello me da for di baby afre fio aja mo akoni o me ka se frank kan yo aja mpa cho yenti o papa no se de sia pa ni trim no o fa ni kwan ka fu ne wan sama o ke kai di we any hey bye. Mama betra. Tana kuzi. Ko tana ko nyareses. Was it there? Microphone in the kasagum. Dine be na me ma be lie in my betwis kam no. Nya ne kure. Nti am ankwa ye ne ma no. To ko ba bifufro. To ba o kana go ba kanin sam sa. Ase me ka kire no. Was it there ne woni ya be lie. Ai. Na akoko awe. Nti dire nya ne kure. Nti akwa be fufro. Ne nsam kekan ba kaka bonten nyina ase bia. Me betwis kam to bo ska bia me betwis kam se. David o wai mo fa ne o te famo. Ana. Fana bra me na wo ba bi o chanko bi anko ka se ya jiska na bi ani gotam ne mra me akoko wo ha mo mane ntwe pane no ba ko mfa do me wo no bi ba me ade no enta me ka se be ni e ka se obi afre se oba no ne kuru ni eniko bebe bu anu ko di kura anya de ntokwa nko a peja ba ku bi anto oh se o do de ahoma ne betutu ko mo ne bi ti se de my dear na ko krom kura adwuma mu ti se ahu bibi sa bisa na brabo mu nsam na wo susu de ba we go suro no de nam ha ne ntokwa se be na ono wadi gidie be na de na we ade bi a wo sai we ya se chese o da mon tam ne mrebe o so twi na nim pa twi na nim ben makase ma yenu so menya me pen ablanti ugu ye nim asokwa na ye ti e ji bribe me ma fa kse betwe ska ama ite die ne ba ya nji bribe wa ho ene onko ba bi kwa ne fofo enye ba bi e ba wona pa ne mo mfre na yi ma me o ni ba na wa ti afa so ka be kan je scan wona si so a wo je be bo a me ni si kan ai o so beti ma che nkofo nya na ai ma se je o ka se nya no kure mo che mo awai baba na ai ma ade ba ko ne se obi frɛ na na ma okay so ba na ma ano amra ntu me mic mame betra e ja che akonya ne so ho mame tra se ba betra ne se fa wani hwe microphone wona ho se ma je bribe no tra se ye no fa wani mhwe microphone no me say fa wani mhwe microphone no mame na wunti na me ponfo da ne ho me say me di be de we me kasa kwa nso me ntimi nkasa mo se me nti ne na ese se be adwuma ani ye mu ne yepe wo di wasama ba ha ya ye di ene no di ene no kwa utu ya sei ya nya bi anche wo utu ya mienu pe 6,000 na utu ya ye mienu mi ana me mienu ne de che wo madam mi pa jo eno kura na say what can go mic no me wa kan ya kan mic me piano tell cable no bedi o ye my friend say bedi akon we bedi akon dey me we sound pa we correct madam dabi
We are correct pa because Eric, you can a man for intimacy. I don't try to be anymore. Because the who here that's a who sabe gu any mase. I don't know who see for more catcher and say. They are what kind of Hannintina or no so. I don't know who catcher and say. What I bet you is Madam Angajo make a bra was. Nancy catcher say corruption. Me can say. Madam Anka bra was. Who can say? Who can say? Ohemaa business what can say? Who can say? Madam Angajo Who can say? Because you obe hu omo. Then a nipa di who be answer. Dia ne kura o dia mo che na ba. Efa bo che na ba ye. Dia ne kura o. O se ba na Ghana ha ne ye. Enti ene ko ma mbro fo bra. Enso no no mbi wa ma me na wa me tram. Aja be di akon. No kwase. Se o ye ma libre o. Me no be wate. Wa ya ma to back ni ko. Hwe. Na de Obi a catch us so we are by for na. We by for. One kind of crap. Me say ada so na kind of sign. Say me tin wo ba bia say. Da be ndé kwa dem be say because you be say no be can get. And so we kwa kopedi. See. There me pasa wo te wo ase ne say. Ye gi eni na ye wa no. Eye krojin. E ba ni ente no me ko me nim de na ewo. Ntina na me bisa wo yire se wo fa wo chi ana no. Enti men fa nche oti wo be hu amo me ana doctor no. Wa na wo susu be hu be mama. Be dia ko doctor. O go doctor no. Ata. Already. I mean so de what? Any ata wa bre o. Because o wale be dia ko pastor o ti we dia wa bre. Oh wa bre. Madam, munka, onone dia munka. Maka, me asema maka me yes, so when you man obi adi agu. Enti no, me say di enti pa na ba. Di enti na ba. Di ba era be me jaka madam. Na fe ye chire kasa ye. Ono na ha me kasa. Aware de ware so wori da wo. Asem oma Jimmy Samu because anka me ka bia ma baba bia de nam ne de wo na matifin ni evangelist kasa. Manu nya na jipo. What you seriously. Be dia ko se wo na bribe no de ko ma doctor. Na say ya di bribe no kan kwa. Ne se bia ajema e serious bia me. Na say about him kwa ma ka. Asema ye kan anye empola asema so kan. Mama na sema o ke kan. Boy me ni makuma msha boy one na dada. One na twempra ne se bia one na dada. Twempra na mse so mprachi. Ana so se ko. On kan kwa na ya me ya. On kan kwa na ya me ya. Ode bata mebo. Ode mami ba se. Ayi wa twempna na se ode ne ba se opese ohunu. Ano dia beje me hu me ma. Anso o twempra. Sa wa sanka de case me no nya ba. Tinke ye kan awodi ewie ne nke ye se no susu. Na se ya ne bie ma na. Ah, o me se no ne o bisa kwa o positive answer bia. Aja. Madam. Mesrew. Asem we nya nkoda asem. Enya nkoda asem. So be ka say. O yire fa wachi. Na nkoda woni wo mu awo no kura no ebi wo mu enya wo ma. Enya nkoda asem time fa ni ago. Madam ono kro aka che me da o se nkura na nya me ma. Na me de wako form se tena form otwe me ba. Na me ba beje o mpata de ma no. Uti ase. Wanya kura no obayi pata no 10,000. Yeah, that's all the man. What you say? Madam ye ka je no ofie no on pata me no an pata me o. Ya ka so pata. Bono me so oni na da. Bono. Oni bona da. On pata me an pata me. Ana me mi dia che. Na fa no se ade no nya but we die. Oni bona na da. Bono bono oni bona na da. Bacho. Mamisa na semje. Aja be dia ko. Oba ne be man na se onim. Okoto so so ne da.
And I go police station, go police for one car, meaning I saw. Me go to I saw the only young chess bono, one nimble. What did not quite say? Now can't say me say. Oh, but you're not bush of phone, and I didn't just any brown. Never. I say, oh, can say I was your father. Dear, oh, can India we in Tinama Motanas when you pay no. What oh say, on no be a champion, or banner say, no correct. And I will say, on canoe, oh say, say, on about meba, oh say, no being champion at the end of your dear, her same colana yoma, and part why your dear approve some colan 9 in Ioma. And yes, say, I chill us some young quasi on the antennas in Yankaya, but the war who say, Gilligan appointment out to a ye bandy, me pacho. I am saying when you're ready, say, person no. We come on, David. Say, I say, okay, I somehow can now. Yeah, do me free me mono, or kind of crank, do me free me. That we just on for some castle being another. And to see a day, for you be being so in I said, so about so, and I wouldn't. I put it to you, say, me taten o wanu biem say. Wosi DNA no ya temper with DNA na jiska bia wa bra maye tu acha wodia lawyers be frel me one dia me kana kwa madam me ba cho no fancha no oba impata say manya ma fam kwa me ka sem ya ma translate be mic no say sika say na de man madam me ana me ka me ne ka sem no ofie na busuafo no o pata me wan pata me na say no fa be ma no fa enti we die enkoda no ye wo ma sika sai na wo de ma no me pesa me tifo ana asem na dane adwama wo bo ne de enya ho na mehwe enkoda no ye wo ma sai na wo de ma no sai na wo hwa wo benya ma no na yinkanti 1000 de wo fom no fom kra ba jo no na menya de ma no yima me me kwa me asam ya saka kan ya wako ka sem no fi mate o de 1000 mami me o tali no chamele bablo onti min ka so sie me juma nwaska me tandro kame sia so dem asema me kan me tandro ana me niwe ada Benewaa o pon na o nya sedi obani me je obani bacho tie ye kan asem ha no ye kan say o maame no emsesa ne ne amamra so o te ase ana asem na say twan na me awo makuma mu asem na awo makuma na say awade no mpabiem awade no mpabiem dabi awade no de bacho ma aja o so mpabiem munya no aja yemfo ba bia ma awade aja meba ontimi nyina hanka nche say ompo ba bia bacho meba onfo ba bia ye yemfo ba bia ma awade ontimi nyina hanka say ompe ne bio asama ode ba ne yadi nemom de ye kan che onyina ne say yes, asem na say ye kan nyina na metawa chipa o wa ma mensasi form papa I am telling you because I said the way ye say na o pese ye kan asem na obobeto mo me nyai asem na o pese ye kan asem na obobeto on kan okra say no kra ben say aja me bon to me yam da aja sika 1000 na o kan me nsum mane nye 2000 na bra yakopon ya do machina meni wo nkomo na me nchire wade ne ye why matre bajo 2000 de minya bisrewa enti sai na wonya ka 1000 now bajo 1000 de 500 count mane nye 1005 e wo fam kura o me ana meji amana to ko so ya bia di keke o di apata ne kra minim every me abona tare no kan kamenye aha na kan ne me fifi o ne ya ba o di nya boche DNA ni dia abetuma ba se DNA no se
DNA ne dia ya me ma na ubu an one na dada bon one na dada kuseku bahani ampon le wa kasa pon na upon aso timi ka we wetin acha pon sat na no wawie bajo wawie bajo extra 1,005 time be na be coming sir madam dia me kaje ta me say 1,005 na meje same time be na be coming sir time be ano pattern oba mo mo fa memra me office why nam no kasa nti ko twen me ofo mo fa ho nsu be atawone ne nko oje nwe sabra be o ka fe masa be ka kire o ka bi bia o de ma me hu o ka ka se o tu mo mo o ka be ka kire o ka o tu mo mo ma sa be flo ko fi ka se ye kire du ka fe me ma fa doctor le akoma Falsa fieso. Enu nyina anya to da ho. Yes, bo. Ai. Enyo. Serious. Asabra je be se na me re. Serious. O bibika. Aye ma me enko na de sam no kura e mo. Me de mo bibika. Me time up. And the time is say quite. You want one man be say. Eh, na go me na sama de bribe. Sa sam na o kan de na o say man be say. O ka say bribe say. I je bribe. Okay, and how do I would mama fa kwenya isu na me wish you happy birthday. Birthday we kwa ma na ma bat. Chese wone obrani nsura na kwa wotie yen Facebook, YouTube bia na nama ene eye wa woda. Me pe Facebook comment ni bia ade. Ene wa woda we show happy birthday. Nyankopon nsura no onye okese pa emaye na nyankwa ani anwode ade beta obra echi all the time. Sanso na Sarah asiedu Eyonu aketwa mommy say we shows happy birthday na Nyakopon sha odo ye ni ye Benjamin Efri Anita Peace Degbe ene hana ade ho wonum say ye we show happy birthday ema wonum pa Jason Keja Ajeman ene wa woda ye we show happy birthday Nyakopon sha sanso na Pius in the efe ene eya wa woda ye we show happy in the efe ni nyina si wa ye we show happy birthday Nyakopon sha na onye okese ma me mfa se de twato emfa ma Dr. Kwame Chei Bafo papa has been a wonderful father and now ono so ne ntuma kakra na ewo dem akrafo ne bunkan fa so sa no se de bi me ba no wo ye bibi se na ate afa so a minti bi nhwe udi ono nso koyi ntoma do so puo nyansam ketwa e de bai e ma ye cheye odi asori dan kakraka mamme manto light ma nya hwe se Nyankopon adwuma fa na ye into his honor Professor Dr. Kwame Chei Bafo CEO of the Unity Group of Companies Light FM Unity Church ano papa mekase Nyankopon onhwa na onyo kese epa Mikaf TV Nyankopon onhwa Mr. Francis Mikado enra wono so any take coverage ni nyina free of charge edemame Nyankopon onhwa no onye ne kese epa emfama mimidi edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa bia meje oso na mache wade bidi foforo ne ochade na Nyankopon ya do machina yebeba ne abesomo sompa edwatonde no bi ohonti yente free na yenkofie Abusu adwato onde de aka na yeti afrim ententem ede amao Pepsodent charcoal and Pepsodent herbal toothpaste and American for ede amao se obema wonsa aka wo de na wo de atwitwi wo se ete anu mu pa tese so ema wo se no wonu nyina ya kama hwehwehwam ema wo se ne fita kama sa de ope no Pepsodent charcoal ne Pepsodent herbal toothpaste no ya te apeti dwama so ya abofra ne mpanifo wo bia hia bi saso odi ne hudumade bia no blueprint DNA organization aso ye na e wato odi dwumade no ekodan wonnom na wonnom ne dwumade no efama
kama pa said ye wo pen no wanom ewa nkran Kumasi regional capital sinyina wo ho a wo di dwuma afen so number betimi afresi so 0547 113957 0547 113957 we am na ya gastro suspension and as an capsule so here be so obano no mu bi ebe bre ya no ase obu a hyehye ni nyina edrei ebetu ase de afri ho de ama ene baba de ope bi de asiesie wo dem for ni twem we Alaska Star Enterprises so ye wo ba ebe ma bullshit blind curtains material curtains aroma diffusers Bibi DCC Dembiano, Ubenya also any wo dear Alaska ewa doom, Prudential Plaza first floor, Mrs. Sanoto Plaza and Shani Mupe, and Alaska war, Udu no afro so Edia Mami Akran so or to do MTTD office no and Echo Bank and Shani Mupe and our Alaska number 0256 330 075 and I say 0200 281 080. Abusia Mami fa awuda die kese and to ja na miam shika boy shika boy Maxwell baby awobia ene eyewa woda kire se nyamia dom enfie ba ko abeka wo mfie ho se wo ye big man ankasa ya sika ne so wo ho enu ntiene no birthday no baby ekoso bia no na wa mame so maso atibi birthday we efri mia me ho ne wadofo nyina ye show happy birthday yes nyakopon o show baby awobia na onto kwanem emfa emma na sede tie eno no sanso na saso insecticide spray and the mosquito call to apeti doma so Ghana babia e wo honom e komon tonton pre. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Oh yeah. The Mila Heba Mixer. What can you do? The Mila Heba Mixer. Malaria do it no body pains. When you ya, no more 20 minutes. Na me brepa o. Me num bie. Trim akokra. Wife way. O se kan no mo. Without ni me man o mo bosumi na yase vi na medium ni ka koye yi na oba hu se o. Abnormal and menstrual pains na da. Na okam. Twen. Weye Danmila TP mixer. Emmanuel Omayase eka omodwe no. Bosume su a na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mama nko pedi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na nra wo de ma me no. Danmila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Ko fa kidney kwa me nko su da me am into asenko. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medafoi aya sedam reni o erade ya dom wode afi baako aka memfie ho afi so women's wave empowerment yete ye no ye fa akwanya we so ni apa ho ntema eno nti na me Ohemaa Benewaa ye dodo na frem Ohemaa bi me da obraju media no metu nsa frem biase nyina se jumedia ya to in the threshold with women's wave empowerment no bra be ka me ho esan de erade ye nti ye che kunafo mako 100 entuma kuna ni bia ejene ntoma ni age wonum nsem nhira ya to nsa frɛ ni ntini eni mpanyifo bebre ya na fra ne wa the third ofinso manhema wode nanim onyam ebeta yachi sanso na nanantie mo panyini adanhoma se hene woka ye ho ye nananom hemfo asofo anyomtofo bebre ene beka ye ho am ye di dwumadie eda no eye 17th May kwasia dawia donku pepepe ne di dwumadie na hyehye so wo faka wo so ko
Abayara Sports Stadium ubesi wo Unity Oil usi Unity Oil Unity Church wonche hwa ehwa na dwumadie ne eba so mesra wotaku sempoa ehiame sa pesa wo so yasene na aboa ma yakunafo ye ne gia number obetimi de wo so de na fa so no 0543785613 phone so bibi beboa na minim se radia dumunti ya bana nase ya hye n'enunyam me da se wo ba abeka me ho ana ye who me say Who you fantastic? Yeah, pure. So say dear, we in charge one you feel one kasanta. Losing the layman capsules. A mouse is no go to do my yedding. No bread you must so would shank kasanta. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your more and love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A member if you do what they cronkwan and a law care mixture. So a painful a ma woman no for anyone I want if you do what train son can. FDA Ashesha sa a jadi and crato imu adia to muse eye. For party. Where team. Yeah, for party media Cassiane bro. Minda 16 May 2026. Diana Pana Copim Sani Portrait to Benya for Phony Biedi. Yenina board game Ewonsha 104.5 from Nimhona. Top I take quantum pound so for party Bunu, a bankwine and Kakra, Rere, and our bankati conto in Nabi Shalai, Obien Jacapre. Ye here so do I you beba. Ye catum say tem. Joba ne restaurant I rotated you for no. Obiadi in Nipeba. I have for party saying so munam and remunam and them via bia. Ya by win a sad and ho. Na the open nominee there. A butu say tewa. A more room for say sponsors are running now. Chedi or the betcho be a big media Cassia. I have for party. Sarah Choba restaurant kitchen and a papa Robiana Paso bed media Sibia friends 0245 594425. Hey for party. Ready team. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Damila Heba Mixture. Package Nefo. Damila Heba Mixture. Malaria do tatashino. Body pains. Oya ya. No more 12 minutes. Na me brepao. Minum beer. Trim a cockra. Wife way. O shaka no more. Was only my money on Mobusumi. Na yasi vina medium the care koya yina. Abdominal and menstrual pains. Nada. And okay. Train. Weye Damila TP mixture. Emmanuel Omayase eka omodwe no. Bosume suwa na asema befie no. Tatahwe. Oh, ko pedi man fa. Mama nko pebi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na no a de maame no. Damila TP mixture. Ayen sentre ni obi me ho atomi. Fa kidney kwa ma me nko su na me amento asenko. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medafoi, I asedam renio, eradia yadum, what the afi back aka min fie ho. Afen so, women's wave empowerment yeti yano, yefa kwanya we so, ni apa ho ntema. Eno nti na me, Ohemaa Benewaa, ye dodo na frem Ohemaa B, me da obreju mediano, me to nsa frem, yesi nyina ase. Jumedi here to in the threshold with women's wave empowerment no, brabe ka me ho. Esan de eradia yenti, ye check na fo mako 100 entuma kuna ni bia ejene
ntoma ne agye wonum nsam nhyira yato nsa frɛ nintini ene mpanyifo bebre ya nana frane wa the third offense mahema wode nanim onyam ebeta yachi sanso na nanantie mo panyini adanhoma se hene woka ye ho ye nananom hemfo asofo anyomtofo bebre ene beka ye ho am ye di dwumadie eda no eye 17th May kwasia dawia donku pepepe ne di dwumadie na hyehye so wo faka wo so ko baba yara sports stadium wo besi wo Unity Oil wo see Unity Oil Unity Church wo nchen hwa e hwa na dwumadie ne eba so mesra wo teku wo sempo a ehia me so pesa wo so yasene na aboa ma yakunafo ye ne gia number obetimi de wo so de na fa so no e 0543785613 fa wo so bibi beboa na minim se radia dumunti ya bana nase ya hye nanunyam me da se wo ba abeka me ho ana ye who me say When you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must have with shank cassandra. Nana, no, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see I'm always what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. More your pen, more than a love. Losing law care, Mr. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and memmedi mfiedu watchede kronkwan nenom and a law care mixture so apemfo and ma woman nufuo anyone na woni mfiedu watchen so nka ho FDA ahwehwe saa ejedi nkrato yi mu agye atomu se eye fufu party where team yeah, the fufu party media kasiane bro minda 16 May 2026 ya na pana kopim seni potwa to benya fufu ni biedi ye nyina bodem e won hira 104.5 FM nim hona topai te kwantem pono so fufu party ebunabunu abenkwan enkakra rere ana abenkati konto nyina bi shelai obi antua kapre ye hia se ode wayo abeba ne ye twatum se tem toba ne restaurant aroted fufu no obi ade ni peba e fufu party se ensuomunam enwuremunam enem nam via ya wie bia ye ba wi ne sada no ho na de obenum ne de abutu se tewa e mo remfi se ye sponsors aro ne nyina wa chede ode be che obi obadwumadi kase ase fufu party Sarah ne choba restaurant kitchen ana papa aro bia na pese obadwumadi ase bia friends 0245594425 fufu party where team Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Hey, come on. Unia. The Mila Heba mixture. Package nefo. Na abe. The Mila Heba mixture. Malaria do tatashono no. Body pains. Ohoya wo ya. No onu ato ntimi dia. Na me brepa o. Menum bie. Trim ekokra. Wife way. O se kan no mo. Wo so ni me man ne omo bosumi na yase vi na medium lika koye yi na wo ba hu se. Abnormal and menstrual pains na da. Na o kan. Twen. Weye Danmila TP mixer. A manwa o my say a cow modre no. Bosume sua na sama befie no. Tatashe. Oh, ko pedi man fa. Mama ko pedi ntoma oba no. Bantemu. Ai, edro na nra o de maame no. Danmila TP mixture. Ayen century ni obi me ho atomi. Ko fa kini kwa me. Ko su da me amento aso. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Medofwe
Eya sedam reni o erade ya dom wode afe baako aka memfie ho. Afen so women's wave empowerment a yete ye no ye fa akwanya we so ne apa ho ntema. Eno nti na me Ohemaa Benewaa ye dodo na frem Ohemaa B me da obraju media no me to nsa frem biase nyina se Jumedia here to in the threshold with women's wave empowerment no bra be ka me ho esan de erade ye nti ye che kunafo mako 100 entoma kuna ne bia eje ne ntoma ne age wonum nsam nhyira ya to nsa frem nintini ene mpanyifo bebre ya na frane wa the third offense manhema wode nanim onyam ebeta yechi sanso na nanantie mo panyini adanhoma se hene woka ye ho ye nananom hemfo asofo anyomtofo bebre ene beka ye ho am ye di dwumadie eda no eye 17th May kwasia daria donku pepepe ne di dwumadie na hyehye so wo faka wo se ko baba yara sports stadium wo besi wo Unity Oil wo se Unity Oil Unity Church wo nchen hwa e hwa na dwumadie ne eba so mesra wo taku sempoa ehiame so pesa wo so yasene na abo ama yakunafo ye ne gia number obetime de wo so de na fa so no eye 0543785613 phone so bibi beboa na minim se radia domunti ya bena nase ya hye na nyam me da se wo ba abeka me ho ana ye wo me say When you're say, we in charge when you feel one cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto my yedding. No bread you must saw with Shanka Sanka. No, near. So, losing lotte, Mr. Unless you see what if you want you're free to come to I say for. Semi boom honam simi dear someone. Mimatentia, losing lotte, Mr. Losing the layman capsule. What you pay more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules. A member didn't feel do what they cronkwan and a law care mixture. So a painful a ma woman for anyone I want in fear do what train son can. FDA Ashisha sa a jedian crato imu adia to muse a ye. For party. Where team. Yeah, for party, my dear Cassiane Bro. Minda, 16 May 2026. Diana Pana Copim Sani Portrait to Benya for Phony Biadi. Yenina, what game I want share 104.5 from Nimona. Top I take quantum pound so for party, Bunu, a banquine, and Kakra, and our bankati conto. In Nabi Shalai, Obian Jacapre. Ye here so do I you beba. Ye catum say tem. Chopa, ne restaurant I wrote you for no. Obiadi in Nipeba. I have for party saying so munam and remunam and them Nhyira bia. Ya by win sada no ho. Na de obenum de de. Abutu say tewa. E mo remfi say sponsors are running in our chede or be che obi obedmedia kase ase. I for party so run choba restaurant kitchen and a papa robia na person obedmedia ase bia friend 0245 594425. I for party for party. Where team. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana